e o le la ua punitia po'i I poao. E sau mātua whaasusu I laua la au. Sa sala le punga la au matala uao. E tio a fo'i Samoa whai o na tai au. Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga. E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. E tala le lei ua so o ai nei Samoana. So titau whao te sua malie o le vine ula. Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula. Le langa ali ua pua ina mai lona manongi. E aso ko ua hoa ina I le Samoa moni. E tio a fo'i Samoa whai o na tai au. Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga. Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua soko ai nei Samoana. Talopas unang masa kumagkaya po ile nei bae o le asu lau kita pa pumasa po ya po lapa bae o le lagi o lo pa peo e mahinga ma ona mai e tua tanga ya o te trepa talopas lau ta ina sa po ya e vai lalu lagi ulo papel e mawai le matu tau manuo matu tau au ya o matu tite no matu pai no tapatia e kasu le waiaso e te tunu mai le pai no matu pai a se ne no mau talo ta po iai pai pa ta tau sa mo so se ta forte ta pangi ya o te mele ko e au iai le mari au nanga no ko mo tai au pe ona iai e vaenga o le piafi matu tautua e amata whaapiafi ona le o ngā marelaina e o ngā tonu le matu studio I le aonga le aonga te maiti o le ulanga amata o le Head Start ia iai la te tonu e le pataraina se tana le tonu le kua si i mana ngā kua mai ia kalamia onga ia pio le ponga na Afrika fo I masalo pe to tasi le pai asu wala onga ia ona salo to kuna ia le on panei pita ia ai le felava ona vesela nga faftai Samoa ia e tu so lau fita fa fonga ia matu tautua mana au onanga ia wala var tam fai longo puia li lo to pa ia ma lo to malu Samoa po o fea lava o le laloangi nei o no pia iai o tātou tangata. Mana tua foi, ua leo toi Samoa o aso ia. O ese foi le nei vai tau o tātou iai. Ua Samoa loa le laloangi, ua tala whaauto o tātou tangata, I lea tunu ma lea tu ele ngata o sa ilinga I ngā luenga, ia o fono tanga, ia mai se foi mo usu ngā ngafa, ua tali ngafa atu ua tala atu ngafa o tātou atunu e o I tonu o le nupa ia o le atua, ia ma I lātou tangata e tau le ngafa ia Iesu. Ioi, le lava ua maua ia news fo I manisi wamtalang,
pea ma le to lima to ono I alo fo ro tatou atunu ua whaipui atu ia I latou o le au iutaia ia o le au pole lava lea fo le tribe ia o nuu pa ia o lo tatou ali ua whapea ona whamanuia ina ai nisi tangata o lo tatou tunu ia pei o se vainga matango fie lena o lea ua o tatou loa ua le ilonga se vaenga o le lalolangi o lo whapea ona ngai ai tangata o lo tatou atunu a ua whetau I foi lama tu inga au nanga whapea nei wale o iai tatou le tu inga me fu le masani iai tatou mai le autanga o le hali tu inga le analog service pe tu inga le tio fu e limit langa ta milusanga o le pou te pe o Samoa te atu loa ma polima te atu loa sawa I te atu ia fua fata milusanga ngata ile malosi o le pou ma le pou le pela o le nei vai tau le ngata ina so o le lalolangi ia ai o tatou va ai I le whainga fui lea ua whearua ia tangata malana le tio o lau telefoni o lau le tio pe o whainga matau tia ia o lea ua iai le lalolangi I ona po nei I nei ona po ma le wha ta au tonga o le io lea po lea lava ma lea ia tatou te fia whaia tasi ale amatanga o mea uma ma le puna oa o mea uma na o tatou mataisili le rangi afu ai ona o tatou whiloa I manu ai le o mala pi o tatou pe o le tatou te vava ai tasi ale mafuanga o le saolotonga I nā mai nei ia ma le alanga manuia o sa ilinga le tangata lava ia o nuu o fioanga o whaala potpotonga so o atunu male lalolangi atoa tasi ane mafuanga ia lai ona o le tatou surfa I lo tatou mataisili pe o ia nate whaatonu fo lau ia lau fo launga ia malau savalinga ta pena fuila le nei aso ua o mai fo I tono le tatou potu nei ia o lea ua pongisa mtua pongisa lava nei pea male ta ane le lima ua ngoto le la ua pongisa pe le taina le leile fa ua pongisa ua ngoto le la o swinga na o le tau le ua ia le seminei ia pi o le ngang whaftai le lava ua tai mailo tu soi fuam la ola ia tatou o lia manuia ia le nei fo I tuaso ma le nei vaenga o le lalolangi o lo tatou o tu soi fuam o olai ia o le vi inga sili lea I le tua manatu tatou afe ia teia ia langi se pese sono vi inga ia amatai le tatou au onanga ia ma le tatou o nei aso Mele eu si mela. Yo ele atua lo matou tama
o vi'vi'inga ma pesipesenga ua fafatu e o tangata o le ilalolagi. Matu te manatua ai lau me alofasili ona tāua. O lou lava atua silisili ese ua fai ma tangata. E liutino tangata ina ia pa'i mai le alofa silisili ese lea ia e matu. E le ngata ina e liutino tangata fai oe ma tangata. Ina ia mawhai na militino matou malaufi. Ita ina o lava i sa taulo le anga le lei malaufi. E le mwhai e matou upu matala o na whamatala. A o le anga whaftai i le alofa. Whaftai i le anga le lei CCS. Whaftai tama i lo tausi mai i lo matou. Whaftai i lo le tu lafo ina o le tangata sanga. Ona matou te talo le nei aso. I ia lau fio i mea uma. Le o atu o matou whanau ma le fo i mai i whale a onga i le nei atunu. O i matou le o atu i ngā luenga ia o tari watu nisi a inga. Ai lo o whapia lavu o mawaya i lau tausinga. O le inga lea ma le whaafatai. Whaafatai le fua amataria o nanga lau whale whaasanga lau nei ma le potu whaasanga lau nei. Wala au lava i lea nganga o lau fio. E o lo matou fesoso ni sili. Te le mwhaia se mea unoa ma lo mawhataina o nanga. Tato malau fio i u mea umore nei po. Maua so vi inga ai leo i matou. O le tatalo tamae. Wha mangalo i matou umare toto pa i oike. Wiso le li i matfao. Amen. Mai tau o le etiveni. Mai tau o le tāpenanga o le o mai o le tātou o li i ma lo tātou whaola. Ia o manatu fo i o le vai tau masani o le ngata i le lalolangi, pe te kerisiano, pe te le kerisiano, pe te Mosalemi, po le ale tu inga e kale sia fo le latu te e mautinoa, la e moisina moli tonu o lona fale. E moisina moli o na luma fale. Aisea, ua launga ta sia le lalolangi atoa. E hui ai telefoi i lato te le tantonuina i a le aso. A men le vaitau le neo Kirisimasi. Ona e se foi a lato va ai. E se foi a kalesia ta uo kalesia Kirisiano. O lo toi tatu tangata. Lato te le tantonuina e o el Kirisimasi. Ui o lea. Ia la tatu o ia whapea, o le mea patino le tangata, o lona soifua taritonu, o lona ola taritonu, pe tātou te taritonu ia tātou taritonunga whale lotu, pe tātou te taritonu i le awa o mai o Kiriso na whanau mai. Ia le tuspa ia o Yesu na whanau mai e whaeloa i le atua liutino tangata e whaamatala i le mea tau o le alofa sirisiri ese. E le o le asola. Le mea tau, o mea na tupu, i le vai tau, o le aso, ia e whaamatala i le tangata soifua. Tātou te talia ai, le mea sili on tāua na whaatino ina lo tātou matai, mo oe mau ia ma i tātou o malava. Wae moni lava, peo na uwhai atu le aso na nafi. O te lilo ia te oe po, o hane u whaalongona, pe e whaalongolongo i pese pesenga ia. Pe ia se pe ia la o mana tua foi tātou te olo i anuali februari mat pe whapena lava le olanga masani sau ele o ngā totonu pe ua masani ia le tangata malona soifuanga i le routine o le ola e tu whaavasenga taimi maaso le ola ia o aso malolo o aso e o ai lea o aso tu uai a onga e tu la lata ia o le lau te tala noa tu
I Amerika lava ia. Pe e o mai loa e tau o ke topa. E o lana o vema ua taura lata I lea fo I le ngole aso Thanksgiving Day. I lolo I nau a mata aso o me Krismasi ma le tau sang fo. E uma lo le Thanksgiving. Ia tatu whalongorongo wa mata o na advertise mai TV I mo o loa o Krismasi. Mata ona tatu whanongo te tasi mai mo pese Krismasi. E wansa ke pa o ele pese le ke iota-linga. It's the different feelings. Different feelings. Tatu te whanongoina. Ele ia se me vole le whawhia poto se si whapea. Ia se ia vangana la tangata ia. E musu na te tatonuina le vaitau le nei. Ai moa ura vai na o auto tasi. E le whapea a ta whalongoina na whapea la ia le ai. Pila a piua winga ese sota pa ia ma sota fia ai o le fe au mai e le vaitau. O le taimi o nga decorations o mea whapena o pese-pesenga o vi-inga o tāpenanga o tanga o anga tangata o tāpenanga o mo meo kalesia ese I au lotu o tāpenanga o tala o Kerisimasi ia o totonu o fale o loa o te unga I totonu o la o la valava ia no taola mai le tau vevela ma le tau mafanafana o le Kerisimasi e le ai se tau whapitoa e o le teimi o le Kerisimasi a te sema mai Samoa pe e loa le vaitemi na loa ia o le vaitemi a mata fo I ona tatu va ai tuenga sisen fo le e upi uma lo Kerisimasi so o tuema le tuenga tau fo le masanta o tatu le wet sisen ia po le tau susu tau o timunga ina vaitemi le peu tau ese ne vaitemi pe le wa timunga o le tunu ura nei ia pe tasile me na te au maia fo linga o le Kerisimasi o le tau malulu o le tau ua tatu whanongoina ia le tau vevela I mean le tau le ngata lai na langona e tino I fafo ua amata na malulu ai whamanatu fo ia le tau ia ua lata mai le Kerisimasi pe e o whaatasi pese-pesenga ma le tau malulu ia ma te vai vula I fōlinga o te unga o ofu o lanu ia ma whaataunga la tangata vevesi o tangata I whaataunga o whainga mea alofa ta halu ne fuila le post office ta te alatu fo le post office I le vai taule nei o e tasi se tangata o le mea o kingi pusa a matanta lafo mea alofa o Kerisimasi o ia mea uma e whaamatala e muri nisi mea e piu whaamatala ma I winga maanga o aso uma ia le sisen le o tatu iai o tatu masani o tatu talinga le ufuri le whape o le tau o le vai tau o whainga mea alofa o le vai tau e fo iai o le vai tau e a fo e whai ei wha le lenga a inga ai tasi le nā mea o fofongia sole o le misa le tausanga atoa ai whatatali afto a wha le leil Kerisimasi whai atu ai foi bi o to tele ana o tele lo ia inga palangi le lato tu manga pe whapena au tatou Samoa pe tau whapena winga o sia tatou menti pe e misa le tausanga atoa ma fe furi tua I le tausanga atoa e wha moe e wha le lei ia misa a inga ma I teimi o Kerisimasi tele lopo fesa waile atu inga whinga whapea tele lopo fe me mentato atu nuu no winga la a whape te rua misa tau te leanga tau va ia January 11 months
se fulu tasi masina lea la faatalitali ai seʻi faalelei le misa lea seʻi fai feutagaʻi laga ua vai ai e o'o foʻi mo meo aiga poto i sa mo ina vai taimi pe lata lo ina fai mai ia alu feʻaula o feʻaula fe tau maini fai tatou toʻanaʻi ma ia no te whaalongolongo lola ia lea. Ai whai whio fo inga ia o le aso e whaamangaloa i te whaalelei le mea al mea mari e rei uma leia ngwari ia koe back to normal fo inga. Koe back fo ia le mea masani o le whewhuri tua. Na mai leo le wheau te visi masi so uma. Whaalelei ia so uma. Yo misa i lea ia nisi e le pisa e lea nisi tua oisi tangata e furu lele. Oisi tangata e whapena winga. Sita ma i mea le lose ka ke ia le makua i fuli a le kaukala makua i le tautala mai ia pe ka ke whapena fo i le natangata o winga masani i o tatou nanga ka ke le lor palangi pe whapena ia mai sia tunu pe o lo te tala no atua o i le foi tua o tatou tangata Samoa ese le mali ese le mali o tatou tangata sani. Pe fai mai o ainga o matua ma whanau. So le whapena lafa. E le whailonga ina. O isi tangata. E eile meo leo la malama. A whale tonu mele tangata e tau mawhai e tu uro na mawhau po le meo. O le si tangata. E sasi lo si tama, i sasi a whape winti. Ele lei ale ita. Ma keep it to yourself. Or keep it to myself. Or keep it to ourselves. Ale mea na leo le ita, so o le lalolangi o whaamatalai. Oka. Te loa e se sepe o whai atu le nature o tangata Samoa. An sa o pe o whai atu. O le natura whaar tangata soifua. O le natura whaar tangata soifua. Ewe. Leanga ai o le mea le whai na whai e le atua lea mea o tuspa ia. Pe e whai ma tātou tau tata i ai furi le au mai wha manatu mea tātou. O resi o isi ala taimi a tātou. E matua tinganta tia mai tuspa ia. Matua tātou le su e tātou le sa ili fisosoani ia i aisole. Pe sili atu tātou o sa ili fisosoani ia tātou o tātou paanga. O isi tangata. Tātou te o pe tātou te o tala noa i ai o tātou whawhitauli. Ale tatia matuspa ia sa ili fisosoani. O le o toi whapena. O le whapena. Ale me mari e foi lele. Ia la sau foi la te sa ili fisosoani ma ia. Tia o le whaula la i foi ia te ita foi whaale tonu. Pe o te aru atu foi ia te oe o te sa ili fisosoani atu ia te oe. Na foi e whausa sanga le meina. Pe whapena me o winga o leo langa. Tātou te tiro iai. E pe fore le me o lo whapea tātou te oe tala noa. Iai. Ai o na tūla i a ele fie pela titi pe tele po le ase me e tele fie i sa wo ma sa ia po se tangata o lo ainga tino maano. E se tā o le upu o le whasanga mai whasanga atu. O le soa le pule, soa lau pule, tala noa. Langa o risi tangata, o i e lo ele mero tangata e toa le loto. Straightforward, confront. O risi tangata, e whai mai e toa, e musu e face to face le risi tangata. E musu e whai atu se tala ini, whai atu whapea mama. Ai o te taritonu. O le whainga sa o ale nao le. Iai se me te le fia ai. Talk to that person. Tana noa, se no whai tu fu iso le ia o eli o le tā siwa e whapena whai. O le tā whapena te it fia tātou le whainga o le siwa. Ai alu fo i wha lau mai na o ai mai le ta ua malo ungoa. Pe to inga me whapena. Ai ta tele o malama. What is going on? Lan me o whale tonu. Ia pe whape foi.
me le no whālongo le wo ke iro la kua sau I whai mai ia pai mala whai na e whapea atu. Ia vai. Ia na whapea rola ia lea. So o ma kua su e ngā kālan mea. Ale mea foi. Ua kau whiarolo le kūpāo whawhingi le kūpāo ka maloroi mea lea. Ia vai. Ale mea mari ai. E su e kala le kausanga a koa. E wheu ka I kua I tau le kausanga a koa. Ai wha moe moe lai le vai kau na ngei. E whalango lango I le kilisimasi. E o mai ei a leo kilisimasi o tau sang faufa pe ia. E lo wala au atu tātou mai fu le vai tau io. A whau ki eo le kau vai kau whainga mea lo wham tau a whami io. Ana vai kau fwoi whale le iei io e whapena. Tātou whaau ngā ina Yesu io e iso se mea. A tātou sa ili fisosoni. Tau te le sa ili la ia Yesu. E te sa ili I isi tangata. E te sa ili la wo. E te wha matala pe se mea fōle le pe wa release hatu se load o ia ki oe. Pea e wha matala isi tangata me te le fiafiai. A to titia se furu tu spa ia nei tonu le fale. To titia se furu tu spa ia tonu lo fale. A te le sa ili fisosoni ia pe a ho ina lutia. I taimi fale tonu pe a fua mai tu tonu o ekalesia pe a fua mai tu tonu I tu tonu o li o fa de maftanga po felava ia a le manino ai se me fale tonu fo I le afiafe o pito lunga o tanga lava ia I le fa pela a tau le ba tasina me fa matarpi o afiafe pi o mea pe ni mea malu le ai e te fo ia o isio fale te no foi lalo le couch lalo ai po fea lava le me po le farita ele po fea le me te no foi e te mafuta ina mafuta le o tangata sa ili fesoasoani ai daily o ai si o tatu e ye te me fa le tonu even me myself to e manino e mafafu se me le su fesoasoani ai e te lesa ili fesoasoani I stangata. No. E te lesa ili fesoasoani I sia po ai. Pe te sa ili fesoasoani I le tamaloa, po le fafine, po le talavou. Pe te sa ili fesoasoani I le matai, pe te sa ili fesoasoani I le fomai, pe te sa ili fesoasoani I le faife au, po ai lava te sa ili fesoasoani ai. O le mea mua le fautuanga le tatu. Sa ili mua le tuspaia. Sa ili mua le tuspaia. O le ase upa mawhanwhana tatu. O le mea la le o le whale tonu tatu, sa ili fisosoani I sangata. Pe sa ili fisosoani, le isi faifi au, o le ala mea mau maina. Pe sa ili fisosoani tangata lotu, le isi tangata lotu, o le mea mau maina. Na usu ngatala mea mau. Na tau wanga tala me mau na I le vangana. Te sa ili fisosoani le o le tuspa ia. E masani ia ona amaile pe e calm down. E calm down tātou. E se upu mai le tuspa ia. Pe toru, wha, lima, laina. Male anganga atoa e ave e fesoasoani mai. Pe tasire nā vaenga o le vaitau nei. Vaitau o le kirisimasi. Whai o fe furi tuai. A ua whatalia le vaitau nei. A ua whatalia le kirisimasi. A ua whatalia le tausanga fōu. Kirisimasi ia so uma. E se tau ora nā me o lono winga. Mo a ura vaia. E wha manatu mai la ia tea. Le ai e le wha pefto a o le vaitemi wha manatu ai le whanau mai o Yesu. Ono tam whaile e a fōi. E wha mangalo stangata. Se yo ito inga mentality. Se tele. O tatu whaonga se ina le vai tau o kirisimasi. Ai a whai foi o tatu whaonga ina. E te tau lana last long. Mea lea o le a wha vai lea solea. I le vai tau le nei. O le alunga o le tala last long. I ato se tau sanga. E le ito e whewhuritua.
ia ato se lua tausanga, ato se tolu tausanga, ia pe feotia o tu maure melen fa vai le vai tau nei. E sa o pese se. Mela la ni fa pe tala a isi fai fe au, ma isi fo i tangata o le atua, ia kirisi masi a so uma. Le ale winga o le tala, ia pe te sa i fisoswani, a ura fa taria Christmas. Awar fatalier Christmas. Pet sa ili fisoswani ia fai de fa le lenga, awar fatalier Christmas. Do it right away. Find the right time. A fai o le right time o Christmas. Ai na tupu ia Januari. Tupu ia Februari. Ia na toi tilo ale o ia toi. O toi tilo a o ia tau. E sa o le mea. E sa o. Pe a ia langa le la tatu tilo ile upu. Find the right time. Fe me lo le si. Ku Christmas. That's my right time. E sa o lana tu ngamea. Tātou te ola according to the environment and the time. E tātou te ola e fua i le si o manga ma le taimi e tala whea ngai. A fua tura le taimi e whai mai le taimi e te tū o le Christmas. E te toi te talola e sao. E te se e sao le taimi le e o mai. E tau o te ia toi ngā mea tau te tala noai. Mō i tātou le atunu ue o whaafonga mai. E le ta tau. A whapea le mena tupu, le masina, e tau tala whengai. Pea pese mena tu lai mai le masina te nei. Pele si i toi mustami le Christmas. A whapea na tupu ia Januari, le amatanga o tausanga po o Februari, po le o ngā tonu wha o tausanga. Umi tele pea whaatari le Christmas. E te whaalongo tua o musu atu si te mai leo la titi fo le whapesole. Na e sanga ngofo asole. Na e whaakali whawhepe ake o whaakali Christmasi. Ai tupu as whaalawe i leo le keika iai. Ma liwa e na tangata. Ai le i o Christmas. Whawhewhea langa whai. E sao lan kai milia. Ta sile me ta ua tatu te wawa ai tuto ai. O le whai mai when the time is right. When? Au te loa le taimi sa o am tarwhea ngai. O le taimi a ua tupu le mea. O le taimi fo ili nā. E te tilo iai. E te le amautana le me whai. E ia e atoa loa le masina e te loa e li whai se wha le lenga. Na e lolola ia lea. Your timing is not right. Wafa yo le mole upu matala e masani anta e mambulu mai cho I lo fofonga ma lo ngutu. Tau te masani ad me fo le fa pea e le tutu sa tatu taimi ma le taimi le tu. Ola le taimi le tu. Do you know God's time? E te loa. Do I know? O te loa le taimi le tu. Tatu te loa. God's timing when things right. E le mwhain tatou, o pe tasi na excuse tatou, e mwhain tatou whape mai ia, se tu o teimia le atua, o le ale teimia le atua. Tatou te lor teimia le atua. Pau le teimia le atua, te lor teimia le atua, I fafo ese ma le teimia. E pule le teimia le atua, I le pule le tangata, I le teimia le tangata. O le teimia le atua, I le teimia, o te leiloa. O te leiloa. Fato o iloa lava. Ina ua tala whea ngai le taimi whai e me mai whai e whetau I le lei. No whaperola I le whawhetai ta mai. E se lo whai mea whetau I. E se lo whai mea tonu, e se lo whai mea whetau I. Ia pe whetau I ma mea tau se leni, pe whetau I mea tau tupe, ia pe whetau le taimi o lai tau whai sau whaato e senga, pe tau whai confront sesi, ai whetau I tonu alo whai atu. O nei foi fofo mana tangata ia tau fai se fa le lenga. Le mele sa mo. O tau fofo e fai se fa le lenga o e malo ainga I le Christmas. A fa pe o mena tupu mai le amatanga po nga tono tau sanga. O lea e vatu fa fautuanga. To e sila to toa. Fa le mafau. To e sila to toa. Leanga isia. A faila a tu le Christmas. Ai te ua maliu o e pe maliu le sangata le tele fifi ai. O le taimi nā le atua.
O le taimi le nā le atua. Eoe. E le leile tatou whaia mea ma le atamai. Le leile tatou whaia mea ma le atamai. Eoe. Masani, o masani I mea nei. O ta masani le mea o le olanga fule le whapete rua misa mle sangata. Mai se mo meo e kalesia. Na o lola ia e alu resi ia o afsoswani fesili fsoswani ile se fiau. Ile si ia o. Alu resi ia kono fesili su e fsoswani ile si ia kono. Alu ve fiau su e fsoswani ve fiau. That's our nature. Natura na tang sefua. Tatu sa ili le loto mea ia. Lan meta atia tu spa ia lo fale. Eoe. Elo ia ile tua moe. Elo ia ile tua mau. Eoe. Na si whapea tu e au tafa. My dear friend. Let's have so sunny more. That's a prayer. Ore tatalo. Tele I whaleoina. E tu atu atoa lo loto malo mafau. O lo tatalo. Eoe. Oisi temi e langona I guilty conscious. And God knows you're guilty conscious. Eoe. E te memu, he hears you. Le langona mai lau tala le whaiatu. Ile temi right now. Tutupu mai me tutonu e kalesia, tutupu mai me tonu whalaputonga. Whaatali se I o te alu e suela wo e te vent iai. E te alu e te vent I lesi epikopo. E te alu e te vent I lesi ti akono. E te alu e te vent I lesi sangatalotu. E te alu e te vent I lau best friend. E te alu e te vent out I lesi whaifi au. I'm telling you, it doesn't work that way. Yoe. Tala noa I le anganga o leo tatu le vaitau o le anganga pa ia. Tatu te leo te vaitaimi o Yesu Keriso. Le manino. Fai ma Yesu ia pe te rumlato. Le la walu. E wane so le. Iau tau fe alufani. Pita siva iau tau. Alele wingo tala. E manino le Yesu. E le I tangata fe alufani on so. Fai na fe aina. Fa pe na sa ili po e nofo le tutamtau. O ele nofo. Ioe. So God knows. He knows our hearts. E loa le lei tatou mafaufaunga. E loa le lei o tatou loto tau te lei tau tatala I se opu tatou te lei. E loa le lei. So, pauala tangata tatou te vent out iai. O le anganga o le atua. Le lo fai atu. My friend, fisosua ni maila o tau tua ni afiafi. I need you. E ale mea nā. Tu sa peti ata mai pe o te ioe. Po le lau whaitau I atau. But my heart, my spirit, lo mafau. My friend, I need you. I can't do nothing without you. I know you are here. Tauto rua le o onanga. Hoi vai. He's here. He's there at the same time. Mena o te loto tele ai. O le alto inga ioe. O tele fefe ai te tautala I se mea. Aisea. Lea o te lo le I tono le potu lea. O tele whaatari se walu lotu le sa. No. E so se mea lo tatori. Sa mola tnuwe. Au yei I vaenga leo la upor me. Tu o au tu wha le linga. Ioe. Au ale wha moe fto a whai mai le vaitau nei o le ti veni vaitau o Christmas. Fai fo I whetau I ma outou. O outou whaitau o le taimia le atua. Au ala ni toe, ioe. Whapena. Whapena tupu le amtanga tau sanga. Whapena tupu. Ta pena wha le mafau wha le anganga. Do it right away. Au atatu te whapea, ioe. I le taimia le atua. O le ala le taimia le atua. E te sa ili le taimia le atua. Fesili le atua. Po le ala taimia te awhengai.
ai le to nga me fole le faia si o mai le temine i o vai tau Christmasi nta tu fa pelo o le temi le o le atua ia ina ne i pa u mele ia cha u o le tatou manatua o i latou mali liu le nei vai tau e oi malia ia o le tautua ma o nanga ona po te vai ia i tangata ni faia nei ia mio i le tele o tangata na whaanono e umane. Kia tōs furu afe, tangata o le Facebook alone. A te vai foi la isi po, e whai ane. Tu ti te ale ato se furu tangata. Pifa pe na winga o le mea. But anyways, e le fuaina i viewers i apo i lato, e alu atu ala utala noa. Pe talia pe le talia. O la uale na por kalame mo lau whaafonga anga Samoa. A whai o iai la ngona o le whanonoa i to tono le li o whalainga. Tai mile o lau tautua e tae le pese. O le pese o le pese mātou te watu ai o mātou alo whaanga. E mo moli atu ai ni o mātou alo whaanga. E whesoasoa ni atu e a watu ai se upu wha ma whanawhana. E ui, e le ma whanawhana oe i se pese po se upu o te talanoa tuai. A ia mauti noa. Na o le atua pa ia o lo tātou ta mā pele tō tasi. Na o ia e maua ai lo tātou wha ma whanawhananga. Te le tātou umatala e whai. E vai e se mā nei o le upu atu sipa ia. Tātou te le whai mai atu sipa ia. Amu ia le tangata wha noa. Awa ea e wha ma whanawhanaina. O whea sa wele wha ma whanawhananga. Ia vai lale tāua. A ora tini wha mawhan whana i ati, oe e umai aete, ai whai tau le upu lea, na i rola i lea, Iesu o lo i nā i ati, oe, e o lo mā whana whana siri, pese lea, mo le tua i lo whaanga, wha mai se lea tua, pe a o i ati, oe temi whanua nō re soi fua maleora, usiman whafonga.
lea pese ale tu speciale e whakasa e se lofi. One of my favorite songs. Pese lea lyrics o na upu. E se lofi e fia iai. O le loto fou. E leo au maia le upu fou le o le loto mama. O le loto fou. Leanga o le loto mama. Tātu te tala noa, it's a wishful thoughts, thinking. Le mea o le maua o le loto mama. Ai o tatu loa, e ngā kau ke wish ia maua. Ai o le mea tu se pese li au maia se loto mama, e mai o le loto fou. Isia, leanga e maua tatu, le mea o le whaafowina. O le loto mama. Ia, tasian mea tatu tilo e mea o le tau o le pai maa o le anganga o le atua. Nature o le atua ma. Ia, lea ua tatu le vaitau le nei o le kisimasi matusma. O ne ngalo, e iai tatu malo, ma tatu paanga masani, ia o le tamita i o tupai machera, ia i se teimi se tula o mua masalo o le tau le tula e valu i nei Amerika, ia o le tana o le tula e 5 i New Zealand. Ia tune in mai ele tatu malo masani ele fou i lau whaafongaanga, ele fou fo tatu por kalame, ia o masani fo i lau tu whaafonga, se taimi o momua pito e awhaitu lale o tutilo ti ai, ia ona pa i mai leo le tatu. Ai mta upule, te mana atu se matala noa i ai. O le, paule me momua o te, pe o le fua i le vaitau o le kiusi masi. Matari ngā malo, lena umatu nei ia o ki topa, about a month ago, or a month before last, October. Lea na lau vivilu ai ia Samoa, Pasifika, o New Zealand, o Australia, ma sui usufono o le Commonwealth, pe ua o ma ave tala o le tari ngā malo o le tatu o tunu. E o matala matangofie. Ai e te isa o le upoile le o lea. Manino runga e vili lalo. Va ai maile lalo langi le surface. Oka. Tua matangofie me uma. Mana ia. Tau sa fia o male lalo langi. Le loa le vili to tonu. E le uma le fitu iai. Ele uma le feloto ai. Ele uma le tau whaaleanga. Mesilina o tangata i lunga le tumutumunga. Le o tatu o i o le malo. Ia, ele le iala ta i tau whaaleanga wa ata tau whaaleanga atu. Who am I? Nobody knows me. No one. Tau whalanga fo'i, ia whapena, we are in the same level. Le nisi e lo tātou. Ai tau whaleanga lola wanga e whai matai o tātou tunu. Tiro, e pei ale mori e mo lunga o le maunga. E loa uma tua tangata. Ai tiro atu la tangata, ai e mo mai ele kau whaleanga. Sale, si ole me sili ngam kau kia. Ole me sili nam tia. Ta ape la ia taringa malo ia. Ta ape matala mana na ia. Without knowing what is going on. I loto ma mawhauwhaunga o tangata. Te taritonu. E whai a taringa malo ia. Ai mea la vili mafofo le sangata ia aua. Ai o le fefetu ngā mea fore le inga mā kila e sanga me fai o le e mellow down uma tangata o Samoa. O le whatupu nai se mea. Ai o winga. Na uma i fo ele ele ta ape tele tangata i totono le atunu. La e tele le ia tangata ele most of the people they didn't leave Samoa at the time. Au amata na fele lei tau whalenga, amata mai ale lolo vai o le valele. Lena o tua i tangata la wha tupu e alu e suti mua. I se vai le fele le ia
Fia le tupe, whamatino le tupe na lolo vai ai. People from all over the world, from the 51 countries of the Commonwealth. Masalo, the majority of the people still there. They didn't leave Samoa at the time. Na ia tanga te Samoa te mina. Awa amata na mafau se sir Christmas. Na mafau se sir te mina Christmas. Nada. Le ai masesi na tau se mafau pe so le wala kamal Christmas I awar fa ia me. Ya la lata mai even now, even this second, leo te tau talatu. Ala fire. Ia. Maliela. Wa ave tala o tatou taringa malo. O teu. Lea na ufa alongo longo pe o le ei lau ngā tongi fo I o nuu le fatu a maua ia vai tasi fo ia whaitionga o sau. Le u whaitio le te tauna whapere tupe tauna maua nuu. Walu le taimi o nuu. O whaitio o sa ili po fair over time o le tutongia over time. Le manga pe ak topa alele o sau lunga meo tau whaleanga. Ale o te nofo fo ia uia, ma le fono mo mua, o ngalo ia te le fono mo mua. Le o te manatua, le fono, le na vatu fo le manuao pe le fo le meli le fo na vatu tali malo ile na vatu fo I uma fo le na fono. O ka se mau mea over time ia tangata le tongia. Ewe. Whapea ta ita whale a onga ina teimi, ma ia mea. O teimi o ave taavale, o taavale ta whaonga ina, o a uma mea su e taavale po feta avale na vatu yo e whaime alo fatu. O ai ua ave taavale sa kaunga tenda le taavale, tenda le whale ia, tenda le whale ia. Oka he. Lea ua ngalo ia tau le fono mo mona. Lea le fono mo mona. Ai taua ina o whamanatu atu nei, tau te manatua. O ina o loa I Samoa. E paua ai, o mele e tau elu tau pule o te pese so ai. It's our nature. O le natura o le tangata soifua. E le eise whale a onga le lei mo I tatou. E tu sape te whaimei te PhD e le leilo whale a onga. Ia PhD le solo mo I kangakangi I le whapea. Ia na sit, le sit, SID. Na whafdailin. E ngā le whono na. Uma e le whono na. Va o Samoa. O te mana tua le porkala mea siri I lotu le na o I fo I le ngosi whaife au. Lea sana whaia le porkala mea fo I le leo le. Le na ata siri se lotu e kale siro pati le whaia lana porkala mea fo le tsunami ma o I fo I ngosi whaife au. Na whai fo I lana porkala mea. Na ata le li ima whaafitai atu le epa ma nei e fono al pau ale mea. Ia whai I sau me sao. E umalongo kongi ia overkai me kanka whainga luanga. Mauarau me sao. Ia le whai wa mai pepese I le mele. Ia si la fia. Po le ama lea. E le whaingo fie ia le tamu whai e whaasosoa lea mea whaasosoa. Lea mea ma lea mea. Pau le mea. Pepese fia mwhaftai I umananuia. I umananuia. Ia e whapena. Lea la ua o le lalolangi. Tape nanga na whai. Le ala le vai tau. Tio amosa. Thank you. Mana ia. Le ala le tape nanga le te minei. Whape I se tatou tape nanga Samoa I le vai tau le nei o le etiveni. Umana teu lau whanua. Umana teu ia lumawhale. Fe emo ai. Whai mo ri solar system isi I tu malo. Ioi. Fe lanu wa I lumawhale. O fua teu. E whape isi tape nanga tatou mo vai tau neo e tiveni. Lea se tape nanga Samoa. Mo le vai tau ni nei.
Le o atu malo e lima sumatasi. E tasi ele malo le whaatali ni le ngatala o Samoa. A o le lalolangi atua. O lea. Le malo le whaatali ni ei. Le la ele vai tau ni nei. Le ele o makoi le e utua le ele le afo le fetu pupula la tu mai utua. Ioi. O ani teunga o le atapena i ei tatou. Wale o tele te mini te pena i tatou le afoi. Pei e mana ia Samoa. Ai whaauau ia mei. Ole le malilie se i tu malo. Wale o fo te whanongo atu. O pe o le malilie tu malo. Ai te tauna fia fia. O isi tu malo. O le whape mai lima se furu wafe. Lima se furu wafe. Tors furu wafe. Fas furu wafe. Na whaalu isi tu malo. Mai le polo keti le miliona. E teu te wai la tonu. Le alal tala e whai. Le alal mele pe pese fia fia ai. Le alal mele pe pese fia fia i Samoa. O vaenga o le polo keti. Lea na whaingo fie ona teu Samoa. I tu malo uma. No uma. Maenga o le polo keti. La leo tu whetu teimi o le atua. Mea la i o teimi o le atua. O teimi whetaui. O le tatu whaitau le teimi o le atua. O te leiloa e te leiloa. O le teimi whetaui lena whaini e Samoa. O le teimi whetaui. Whetaui ari tari ngā malo. A wai le whapea te unga o Samoa le teimi o le sit. Le teimi o le sit. Le whono mo more na raka mo. E le whapea. Aisea. Le aini tupe ai tu malo. Le i eisi tupe. O le atua whai mea whetaui. Mea lana le e watu la malo ia ma le au ngani atua le malo Samoa e le atunu ue. E mo o mia lau tō whsosoani. Mo o mia le teu o tātou tu malo. La la teimi whetaui. Teimi whetaui le na whai le whetaui le leile o tō tātou aua o tupe umai tu malo. Millions. E sa o pese se. Millions. A whapela na vai se tino i tupe le tu malo i lea fono whaavai, i lea fono whaavai, i lea fono whaavai. 51 fono whaavai. Na teu ai Samoa. E ala le mana i o le mea. Mea lana e ta o le taimi a le atua. Whetaui. Whetaui le leile taimi. Le o atua malo. Ai mau atu ma le miliona a lou tu malo. Nana allocate ai se vaenga tupe o le miliona lea. Teu ai le tu malo. A whaila o le ua vatu whaai longa. E le tala whea ngai malau tau sirisila. A wale whai tio. A wale whai tio. Be thankful. Nā sau tau tango lima i tupe o poloketi. E teu ai tau tu malo. Wei, se le mana i o ia mea. Ale fo fele leia e lunga e se fa fie na complain tangata sole. E se fa fie e se fa fie le te fai atu a tatu misa tatu pisa fa me tu a ole tu sei le taimi le tu le taimi le tu e te lo le taimi le tu ta sila le me ta o le taimi le tu le o fai atu Samoa taimi le tu le o le tau nu o atu e au ngani atu le malo ia teu Samoa i lona matango fie ua tau nu o atu matupe i tou fono whaavai e apa i aitu malo lela foi le whaingo fie wai le whai le whape mo Samoa mua ever before never e o foi le taringa malo le utu whatu mo ai e le tupu na o le pia nga o le town area ma na inisi e o foi le sam la vale le sau ia pia e le kai whape nga i le matamatatu i le taimo le sit le fono le na momo le i tai whapea lona fallinga mai ai na ala na whaingo fie Samoa ma lona teu ina polo ke chile the 1 million project e sa opese se le talali i Samoa ewa ale fo langa e lunga vai o le fautuanga tatou ale tatou au na al si fongo tai afo
Ua uma le taimi o le Telkom. Uma. Ua uma ua o le taupurenga ua fo'i malo. Ua uma na teu matagofie me uma. A le augani. Teu la ia Samoa. Mo le o mai o Iesu. I le tala e masani ana ufa matala ina le tamaititi mo na matua. Masani le wera utoe fa matala. Te tono Britania tele. Io e na ave ai o se ai ele salope na le afen tangata te tono le ai. Mana tua pea le tala. Na ave i ai le teimi o le tupu mua Elisabeta mua leva le tala. Albert Rappet le ngor tama le ngari. Na fai ai na ave le polo i le tupu le o le nuu fatoa fatoa i le to tele nisi na nufoi. Na fai le male lenga le tupu Elisabeta tupu Britannia. E alu watu la uasia singa ia teu le ai. E alu watu la uasia singa i le vaitau o le Christmas. Vaitau o le Christmas. I tem foi na umaloloi o tamitia onga. O le nungali i long tuma tasi ala tama. E a onga ese out of state. E le lata e nofo le campus o le onga. Nfapela na teu le ule au ngalo ia tia ufasi ailea. E iai la tonu le nungali, tonu ala ainga na o le nungali ima le latama. Wa matutua fa le nungali, la ue le university le latama. Alu le latama. O te whamtala, every Christmas time li la uptautua tala lea. Ai o te whiawhia whamtala. Ioi. O na alu lelo le tama i lea onga. Ai sau le temilea. Ai whai tau le tama newspaper. Ioi, tonu Britannia. O le latou ai tonu ale wa watu i aile le fo le mali lenga tupu tamai tai. E alu watu i aile na si singa. Io just before Christmas. E o to ela na si singa i tonu. E fe mele tele tangata le ai ele ato se afe tangata. No vinga. E la titi ale ai. Na alu le tama fai tau newspaper te mula onga. Fua ma lor temi sau lor tamo tu wala onga. Sau le li e asiasi mai i ona matua. Io fai mele tala sau mamao ale li. Tilo mai te atu le ai so o marato. Va ai mamao mai atanu mai ua po pasi. Ma ai mamao mai le li oka. O se va ainga winga ese matango fie. O le lato nu. Ma le lato ai le o va ai mai ai. Ona sau ale le pasi, o lumo le fale o le ilea. E i tonu ale pa stop. Eo. Tu tonu e lumo le fale o le ilea pa stop. Leo Rapid. Eo Ropati. Va ai mama salo pe to e 5 poloka, to e 4 poloka o mai. Fai tau me ale li lon fale. Tilo mama mai ale li lon fale. Ka fe nga o le lacto falea. I matanga ese le atu whalenga atoa. Na olona fale malona ainga, e matanga ese ia le atu whalenga atoa le nuu atoa. Le aima se teu o iai. Mera utu po sauleli, u pe ua whaalongolonga, tu pe ua mana nu tangata, pe ua stand out ia le fale na iona matua. Pe ua amata na whapea tangata, so le matanga ese al fale. Ale no foi tonu le li, tonu pasi. Mai tiu o pasi o lumo le fale le, e tu tonu ia le pasta. Peitai. Ua male li e oso lumo lato fale. Ua male li e tu pasta, e tu fatul pasi. Na o le si pasta masalo le maila li, e nato te loa le vao pasta. Masalo pe maila le lua maila lalo futato e maua le si pasta. Ua le popole le li savali mai. Ua alu ua popole tala ma amusia i tangata. Ia le fale lea. Ai alu tu le si savali mai loa. Ua savali ua mamau. E o mai la li lona fale. Ua afu. Ua afu ua le mamau to e savali mai. Sauro le li tu i le li. Ai tatala mai le fale. Tatala mai siontina. Silo matua. Tatala mai tiro melo matua fai mai lo matua. La no ai afu ai.
What happened? Fe metala leli. Ma maul min usavali mai. Fe metala lontina. What's wrong with that bus stop right in front of our house? I mean, I leo so mai. Ia ua te I le li te tala mai o le fale. Le ai se va ainga o le atu wha lenga a toa lenga va ai. E tutusa ma tu tonu. E oi. O le tā penanga a sion ta mama sion tina. E le tā penanga e to ina ma lo matua fafo. No, they didn't. Ta pena lo matua ma le to ina tu tonu le fale. E oi. Fesile tu lo matua se mo e fo e fa matala fa tu lo matua. Ala le meu na le ia kangi lo le li fa matala ua ma I le pasese. E oi. Fai mele li ua ma il pasese al pasi. Ua mata na fai tau mai e tangatalo le la tau fale. I le lua poloka e talu ai. Vai mamao mai le fe I lafi. Ai ese ai ale fale ono matua. Ma le ngalo I le lilea. O le tape nanga ono matua. E indoor. E indoor le tape nanga e le I fai e le outdoor. Ia at fe auna mo tatu sa mo. Ia. Tape nanga. Le tape nanga tatu e tauna nga I e tape nanga. Not so much o le va inga tangata sole. Aua umi o le hafa pe na le tatu fa pe nei le fe ai na I fa pe a fu mai lunga. Te ta I o le atu. Ia. Ka penga fa fo. E ma kelen ka penga le matango fio le tangata la vea. Fe mea fe au dea. Fe mele lo matua ele tama. Wala na e afu. O lo walu fu le bus stop pe ma mau ese mana. E mina le af na le oso le bus stop le lu. Ana le mo koe kangi. Fe me sia. Very sorry, mom. O mata muli le pasi se mai si o ye matua mai e. Io e. Ai leo o te fa feta jelea, mom and dad. What a great job. What a great job. Yeah. Yeah. Lena. Tilo e fa pena fo tatou le tatou atunu. Samoa. O lava ta pena ru mafale ma utaf ta fafale. O lava na ta pena lo atu tonu le fale. Yo. Ta pena ta fafale ta pena ru mafale mo ma lo limas afia. Limas furu tolu limas furu ono atunu o le Commonwealth. Ta pena lo te fale mo le fio atu o le tatou di faula. Le wo man tatou malo. Yeah. Yeah. Faftai le tu le fu mo wane ia vano tu pa I malo le folau manuia. Malo le sui fu manuia. Ia o le o vatu tatu temi. Ia tu e faminu te tali tu lai valu. Ia. O peo na fai atu o le tatu pa ang masani tu pa io e langona meia. Peo le te vatu peo na fulisa mai ta uina. E maru ruma tu I Amerika e fulisa mai o ina soli. O langona mai tu pa. Ano na ia e tai wa no. Pa io langona mai. Hello? 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 O langona mai tu pa. O langona. O lo le lei atu atu. Langona. Ia.
Ia, na ma ne stala le no fa mtala tu ia na si toi sauta to malo si to fa o le titsa su tu tala na ia wo tu te mi o le taringa malo ia e sa mo le tu e o le fe auta o le mo i tato ta keep cleaning keep clean ia Samoa woni i tape nango Samoa but for this moment tu rofa fo ata pena ton ia udu atu Yesu e matautia le tape nanga o le loto i fale i totonu a wa lava fafo te tai o le tatou malo wa lava fafo mena le no tofi tu yai mena le tofi tu yai fa pena o le tapena o au tafor tangata e tapena nae tapena le loto i fale o le tangata na te talia ai le tau faleanga o lesi wai le mausali le loto i fale o le tangata o le a le tua inga faleanga e faleanga tuai oe o na le lava o tau fai mai le tatou ia tupai pe ia na o ke mai wala ngona mai tupa hello ia o lo fa le tonu mai pe ia le tatou mai New Zealand tupai fa mole mole wa o le mai ta hello tupai talo fa hello tupai Lang ngona mai tula epa. ia le wala ngona atu te lo ngona mai au fetu le te ngona atu ia hello tupai u ngona mai le ai o tupai o lana frozen mai o e fa mon mole fai o le o ile fa le tu nei wa tupai hello holo tala no mai Tula epa e la ngona mai au. yo e le tala ngona le yatu o e te le ngona mai au o la ngona mai tupai o la ngona hello talo fa tupai o la ngona mai au Yeah, I can hear you. ia langona na wale le ia o me fatalo fa me lo tatu nu fa mon mole pe fa pe na wala ngona mai au le langona le La ngona mai au. langona le lei ia le langona le yatu toe se tasiana toe sa wale ton tu pa i fa mon mole ia on sa i mai ase i tau o lo tau fa le tonu mai ia o le oro le leita to masini la le ato i nei e pe o le tau fa le tonu mai ia
O langona mai ia u le tatou whamolemole. Hello, hello. Ia, salo tu titi atu o mai tatou mo le taimi nei. Ia, ia ina mta upu ma te fia tala noa ina. Ia le vanga le no whalongo tō le tano me sa moa i le mata upu o le tamu whai e pui puia mo meo awala whaala tua. Ia po le Anti-Corruption Agency lea e whamanatuina i le nei masine lea soiva e o le masine po na nafi. Ia le lei si tatu statu pese. Ia e whatatadere tatu malo. Salah
Ia, o lea e whai mai tatou malo laua koe switch anga computers ia o tatou nula o leua mwhainei loa mai ma le ngona le lei ia leua toe mau watu. Ia tatou tatele titi atou tu titi o mai ia nei au nei tala ia no whanongolongo ia na nei tala mai mo meo pang taso sola o se pangota na sola ia le li o va ai panapa ia le umo tala o te mau ia faftei o le ua o mai tatou ia faftei tarsia o le ua le mea uma tupai aton ia faftei le u tau pole u fapia fu to yoki ka ua i ale le o nale ton me ai ia o le ua Whamalulu atu. ia le ua fapa ia tu tatou atu nu tupai ia o le tapu kalana sani o masalo nei o le solo na lua nei o le tatu e filo ia ia faftai le lofo le tua o lo o ina pea le maunu pea le o ina o le masina i lo so fu mo lo wola le ngata ia o lo sio ainga ia le ngata le fea ngai fe au mga luanga masani ofisa le fu fa avano lo temi fa o tatu la una mo le fa fo anga le tatu wat no patu nei avanoa ia fatalo fa mai sa mo fa fo me fa lo alo Whaftai, ia whamalulu atu. Oi. Tula epa le motu sia whafose ia le wato e suire i le masini ia le wato e le atu toa. Whamalulu atu fo le whafonga anga sa moa, whatalofa atu pea, ia mwhawheloa i atu le mamalu le atu nuu. Alo mai o le wato e mawhaina mawale au nanga si ufanga tae o fau, ia masi o fo i nei vai. Ia whaalawi loa atu aini mea na tutupu o mea la atutupu. Ia manisi foi o po kalame whaawau al tatou whainga malo, a wale whaalau le ina o tatou poloketi, ia manisi foi o fuafuanga, ia talofa lava. Malo talofa ia le na ke tonu sa mo le ua fa pa ia tu se ma fa talofa i tu fa anga tele nem ta o taua ma te ia tara no ia ua lava le tu ina lo tu tapo ina i fita pa fonga ia watu ni ava no ia se tam ta mo ta te amata mai na pa Io e tula e pai e se mata uta ua no mawhawhawa. Alure anafi o, I've done a research on it. ia Ona na o whaalongolongo fo i ni whaatatanoanga fo i a lesi tu vai. Ia maleasa a mai e lava le tau whaaleanga ma tau whaasese tu sai fo i ma fuafuanga tātou whainga malo. E tu sai ma tu langa lea i le stick. Po le Samoa Export Authority. Te le opena e mawaina whaatantanoanga lea le po le asosa ia i le CTV Hard Talk a le asalau mai Australia i Apulotu. Lea la sa ia whaatalanoa ina mai ai ia nisi fo i o le malo mai Samoa. Ia ma whai umai e la whaatanoanga ma le lile o mulio o Andrew ia e panga lea o lo o manino
ia fuafuanga tātou whainga mālo tu sai fo'i ina ua whaavae le Samoa Export Authority. O le me tonu a le tau o le malamalama ai le o mawhaina fia malamalama ona ua manu mālo tu ina nau e whale tau whaleanga. This is my personal view ina ua o whalonglongo ai. Ai lua ele tolu aso talu ai. Ese le manai o whatatanoanga na amai ele fionga ia pātū a pulu land polu. Ia ma le fionga ia tangaloa Eddie Wilson e ese le mai o io ma le manino o le au mainga o le tātou Samoa Export Authority. Manatua, whatoa pāsia le tūla fono e whaatūla fono ina ai le set up ina o le SEA o le Samoa Export Authority. Lena manino fola sanga le fionga ia tangaloa i le tūlanga o lea sa iai whaafitauni fia tau sanga o ova le onos fulu e leo mawhaina au sia le teleo o mana onga. Le ala la leo le whaatula i mai o le Samoa Export Authority ona o i o le atilo tilo ai le pūlenga le whainga malo ma isi whainga pa anga ministries i au wala e whaaleleia ai ia le tātou au nanga la lea mome o fua wha eleanga. Ina ia le tūlanga la lea aua ne i toi iai se pe matativa pe alu short le supply wa le wa sa i mai whapea le na le nofum ta whawhao vale tu lo le whawhonga angal whainga malo a le tina inga la tau e o whaataule ta isfulu lima ta la luas fulu ta la le kilo le talo i mea pe ni whale o intia ia manatua e le o se tūlanga na le whainga malo o le ala tūlanga i fia tau sanga wa le angal tātou talo fia tau sanga maua tātou talo i le lenga. A whaila le wa sa i ne le whainga malo, o la ofisili. Le amena le sa i ele le whainga malo o te anei. O le ale la tau mea sa whai i le taimina le anga i le talo. O te whaktai le whainga malo. O le wa titilo la tau le whaleanga ina o talo. O a teko se si fuafuanga po nisi au wala e au CI se development o le tūlanga o tātou talo i Samoa. Ia le na manino la vaal fo la sanga a le fionga ia tangaloa o le whale tonu, ele o lava ele whangaina, lua, ele o lava le tupe, le access o tangata i mome o tupe, tolu le resources, wha the produce. Ia, o le lawa i ele tūlanga, le fo i whapere sau noanga le fionga ia tangaloa, wa avea le nei tūlanga le Samoa Export Authority. E ngalu lua whaatasi fo i ma ulenga ia a whainga malo le wa ia nei poloketi le tasi milionga o le la a whaatalia le li poti o le data le la au mai le matanga luenga o le poloketi le milionga. Ina ia mauti no aila ia le pulenga ma le whainga malo whea tonu i tu malo le wa te lele la toa tina le tuto ino le talo o whea le i tu malo o le ua ma tila le oto e tuto le koko, tuto le kofe, tuto le ava, o le whai, o le niu, e tele la asanga, ia a te whaalongolongo atua na po, oka okai, e la ngona ele whaanonoa, a lo o manino, tele o mauloa pena e whaafonga li, whatatanoanga le a le fionga ia tangaloa ma patu a pulu lance polu, i le tūlanga le, mana ia i o whaatatianga mai o le, o fuafuanga le malo ma le pulenga, ina ia mawhaina fsosani le whainga malo i ati na e ia o ne valus fufasene ia whanua whalanga nuu. O lea la tu mai ina ia ngā lulu e whaatasi le whainga malo pulenga ia male mamalu i tu malo taitasi. Ati na e ele le nei ina ia awa. Apparently, toa i tele le mana o mia mai le maketi fafu o loa a Samoa. A o le popo lenga le iai. Peia o le tūlanga tonu a le i el whale tonu, e le lava le capacity, e le lava ia le, a whai len sau noa ia tangaloa, a tapa mai nei a pani, o atu nuu nei mana o ta i luas fulu container, ia e le lenga whatia tātou, e pe o le tūlanga le wanga i ai lātou, na ia a mata nā tinae,
mai lo ai lai le data le la avatu le vaenga o ye le tato po le miliona. E lo ai la ia po fiela le tu malo le la ititi le la tu talo ia na ave le ia la tu fautuanga ma fai a wale mfaiena toi atina e ma vave na tutoina te le yo fufanga tato fai ngā malo. Ia ai pangale langona alfa no no le tele o le saima tua inga leanga. Ia ai se tanga I fo na wo umana fa tatia mai la fionga ia tanga loa wa o yele fa ululu yele mtanga ring. Nga lulu fa tasi male. Le ofisa mtanga ringa o ofisa fatoanga o vaenga ne lo o mai o le Foreign Affairs, Ministry of the MCO o le Customs o le ofisa fatoanga ma le ofisa suenga le SROS. Ia e whapela a whapea ona whaaleleia ma whamania ina. Ia e iei access a tato tangata whai fatoanga. O a lela a soswani malo si whai ngā malo la o whai fatoanga. E iei access I le Development Bank, Commercial Bank, Central Bank, ia ma Overseas International Bank. O la a tai mua le whai ngā malo e tatala le whai tatoa ina ia ma whai na ofi atu ia o loa nei e tātou tangata mai Samoa e abe I whafu su e fo e la tau le maketi negotiate tau le lei a wala ia fuo whatoanga a nisi o mamalu e la tunu. Ia pe o se mta upule no fia a watu ai tula epa. Ia e o ale tūlanga le whakai ina e soswani whai ngā malo ina ia pāsia le biosecurity requirements meet le standard o loa for overseas and negotiating good prices mo tātou whai whatoanga. Ia, mana ia tu pai o tele I mata I pokala mere I polotu I whatanoanga e mata foila ia atu mai foi ma tangaloa. Tangaloa Eddie Wilson, ma naia iole a mai manino. I te lo ole it's all about le meta ole relationship ole partnership state partnership. Yes. Ngā lue whatasi le malo. Te pe umar mele iei lea fo le insurance le tau whainei. O le ngā lue whatasi o le malo. Ia manisi o company. Ia. Peila le tau whalongo tia o e mo mia fia le eka o le ele o mo mia. O I lea foi. Le CEO fofo I leo Kennedy Faulalo. Pau, o nā le Faulalo. Masal, o tangaloa lea o ia lea lewa whaululu ne iai le vaenga leo le stigma le Samoa Export Authority. O pe umala o ile le lako CEO Faulea, Kennedy Faulalo. Ia masalo nga. Wa whaapela o lela wa whatulanga. Le wa appoint le lato CEO o le headquarters le vai tele o lela whaie ma le corporate plans and everything. Ia mantua le whato apasia ne ia auguso. It's only few months. O lawa ta pena uma mea ia o te talitonu a le whatsau noatanga loa po lea po mati tau sanga fou. Ia wa te le se whatatianga o nei fofuanga alu I luma le whainga malo. O le ati na e lava ina ia awane I manuia tangata lau tele. Le ase tūlanga o le ele o lo mo mia ele le stick wa ngalongo vingo o tu whatasinga o ele tu whatasinga o product se o le sauna. O le saunoanga tangaloa. O ele whaleanga nuu o valvalus fulpaseni ia o le tele o na ele le I ngalue ina. Ia o le tele fo na ele. Ia to tele le mamalo le atunu o la atou le iai ele ia. O le tarsanga la ina ia whaonga ele nei ina ia toto ina ia aua lava ne ialu mo tusia le mana o mia mai o fuo whatoanga mai atunu I fafo. Wa pe o tūlanga na le sauno ai tangaloa. Pei o le pangatia tele a le na mai le onos futau sanga taluai. E le ngā whatia le lava. Paula me taua, mela le taua le mea le state partnership. Ia malama foi la tangata anga whanua.
I le whapio le a avea le malo la tu whanua. O tau mai mea Ia, nei. nā sau noa tanga loa wa iei whaatata noanga. Wa uma na whai whaatata noanga i a pia, le whao o i Sawai whaatata noanga. O lea la sau noa mai whaapia. Sau noa mai le mamalo la tunuu. Ta i lewa, wa lewa na tatau na whai lea fuafuanga. Mai tali sa pai e to tele le mamalo la tunuu. Ai mai se lava le tūlanga leo i lātou e iai ia telo whanua. Whapea mai wa lewa na tatau na whai nei. Ma alau whapea mai fo le tele mamalo la tunuu. E mānaia e o wa alua ma le tātou poloketi leo le miliona. Miliona. Ia, ala la me sa i tangata i. O le tonu le me sa i ai. O le asa pa le tonu le blokets. E sa i mai whai mai ua. Lewa ngā le tā u. Ia, tu loa fo i le swafa le fionga al minsta o whato angan whai ngā whaiva. Ia, o le me māsani lava. O le sa i lava i le fionga la ulion mali e toa. E lau le pepelo mai lewa na ta unei mea le ise fuafuanga. Ngā le o le ngia o le atunua no this. O whapea. Oi, you just said it now. A lefta umana sao noa i tanga loa i le lafa tanoanga ma mpatu a pulu a mai manino malama mea uma. I. Sa ora ngangur whapapingi a. Look who is talking. Ia pe ole tūlanga na iai. E tele na wai le afo i le manuia o sa mo o lo iai le fuafuanga le whainga malo e tapena. Tele na wai. Ia e pe ole tūlanga na o le tapena le malo le tele o mea uma. Sa ili le maketi fafo. Sa ili le tūtau se leni. Sa ili access i momeo finances. The resources. O le tu engal maketi negotiate the right prices. Ia e tam whai fo ila lato. Ina ia negotiate la mamtanga duenga i nei New Zealand. Ia awane iai se foi se tūlanga e amai le uta po o ni whaamomoli o fuafatoanga ni a ieni red tape. So o le mea mua la lea le pūlenga mai se fo le whainga malo. O la toula le whaasota ia le Foreign Affairs, the Ministry of MCO, o le Customs, Agriculture ia mawhaangai nei fo tata office Suelis Ross. Ina ia whaapasia mua biosecurity requirements ia tunu nei pe o tātou nei mātou nei New Zealand ma Australia ia whapena fo oto i Amerika. Ia meet le standard o loa e whaamomoli ia tunu mamau. And then o le malo e tu e negotiate ni tau o loa le lei mo le au whai whatoanga. Mana ia, whaftai. O le tupa i le tūlanga le mo le sila pia pela o le ina ia leanga pi o le fuila e ala na tupu le tau whaleanga. O tangata mala tu tau whai ia ele statu me mawai udartata ia pe o le alava e tau tala, pe le lei pe leanga e whapena la. O le tāpenanga lava la le malo la tau ia. Le asau whaafonga i le li o tanga loa. O positive lana ba ai i mea ia langa o mea fau mea ia. Ele pe o lefto a le ase tala le au au. E pēna sa no tanga loa i le taimi o sia mani. Wa umana fua sia mani ia ele. O le vaenga o le ele e ola le ele koko. O vaenga o le ele e ola le ele popo. O le vaenga o ele e ola le ele talo. Vaenga i ele kofe. Wa umana fua. Ia a mantua la le oto e foi ele o i tu malo maainga. Lela i e nei la le tapenanga nei al malo e to e titilo i o ngā ele ia. Fele i tu malo o le whaatamau ainga i fua o wha ele leanga i e whaina tato. O ina tapena lo e amatana tato. Ia perlen sau noa ia sau no foi ra fionga ia a pulu nisi o lato ainga. Tau ainga. Lena malanga i ngā luenga whawaitaimi au stadia. E whapia. Nau atu ngā lue e tā au whaima maa mo nesi tu. Lela sau no mai. Ia lewo e whale au whai i au stadia a le te lele mana o mio
o le au malolosi i tātou atunuu. Ia tanoa ia tangaloa la le toe avea nisi o tātou le aumanga i whafo i ngā nuinga whawaitemi ona lela te le development le e whai mo Samoa. O nisi nei o loa le whaapea mai o loo mana o mia te le mai whafo. Yeah. O le koko, o le kofe, o le awa malosi, o le talo, ma le ulu. O fea tonu la langi le se demand le me pea. O le tala na tangaloa whape, tele demand la mai whafo o loa Samoa. E le o iai se me e whape pona i aile ave o loa Samoa i whafo. Ai o lona pona lava labia o le lava. O le lava. O le la i ele fufuanga le almalo ina ia whaatatitia mai le data le o le miliona. Lo ai la le tu malo o le ale la toa tina i talo le whai be fia ina ma whaile le malo o na whamatu atu ni sosoani mwhai na ngā lulua i tu malo ese. Manei te lea. O lona winga e ono a fie ma meo me tau lima, handicrafts. Ia lu umalai tu inga i le whaitoa lea. Ioi. E pe o le tūlanga lai lo whamanino mai tanga loa. O la tau le pūlenga man whai ngā malo e tapena ina uma ia tūlanga ia. Ai pau le mea o le tātou atunu, le mamalo le atunu, o le lava na toto mea toto ia a wāla le ave atunu i whafo. Malo, whaftai. Ia, ne fui a mo se temi ma le tātou minstai se temi o momua. O le ale tūlanga o ia wapi o le mena o le e munga ile o wari ia. Wapi na le taranoa alele o aru se o le ofo ia tu le e polo taranoa le melea. Ia ona o le tūlanga o le talo. Ai pele fōringa mai tasina a whaina o le lavo le ele. Ia ma le ai o le lavo tangata le leipa. Ia mantua fōringa talo piniki le ngā whaina le lenga. Le na fia i tau sangai le o toi ma whaina na maua le talo piniki a tātou. Ia, le sa whala la mai mo leo le talo. La uri kikiro ma le kalo nei. Whea o iel, a lae la tau te sila fia le mea na o iel talo a tātou. Na whaatamba ia uma i le wha mai o le lenga. O le ale, ka whewhe. O whala la tūrunga le. Ia. Ia. O le whaingo fia o ia tu ngā tangata tupai. Fia so whirunga le fua o run le paloka. O e run le palota. Ma o e whai mea la e nala tūroila i lea. Ai leo le munga ku whape i. Ia e ngata la tu whatau ta vale. Whape na ngata i lala loa. E ngata i lala. Nasa manino la ia tangalo. O pou whaavai ia mo le Export Authority. O le access i whanua. O le koko ma le popo. O le access to finance and access to market trades overseas. Tolua pou na whaatano me la fionga ia tangaloa. O le lai whape me ngā lua whaatasi le pūlenga o le whainga malo, o le itu malo, o whala potupotonga, ina ia toto, lava le toto ina le atinae. Ia ai ngā lulu e lola o le malo, lisi tūlanga le whapasia biosecurity, negotiate the good prices, and make sure o le meet le au whai whatoanga standards o loa e avi whafo. Ia at least tu pai o lo ngā lulu e tatu malo. O lo ngā lulu e patino. Mele no ta ole mele le state partnership lea. Mo mi tele e o foi la le insurance le ta fai nei. E similar la la fara uno atu mele te tala no mai ai tu pai. Ia taro si ele tatu nu male fa moi moenga. O le vanga tonu la le ele la tu CEO fo le wa uman tofia. Yeah, masano la. The Export Authority. Yeah, I think so. Yeah, well, le was te fono ia. Ia la fionga ia tangaloa. Okay la. Yeah, e nisi bainga tonu i le ta upulea. Ia o le tūlanga le ta upule langa o le fo I whapea mai o le negotiate le malongi la ko free trade
with Japani, China, Korea, wai pe no Amerika le lato e fo'i le sivaenga le trading ai Amerika. La sau no manino lava tangaloa. The most common whawhita uli mai le ono sfutau sangataluai o le lava o le supply o tātou o loa e awe whafo. Ia. Ia, e tarosia ia la tu pa ia fai le ki pa men foude o iai. Ia le sector le o iai te minei. Ia ma awala ma fai toa o le tātou atunu. Ia wale la fia ngai mana malo fe so tai mai le malo. Ia po pe sau nei Amerika pe New Zealand po Japani. O le ale toi tinga ina tangata e aru sa ili ana fai toa. Pi o le aunga atoa le o le vaanga lea. Ia o le fea ngai mana malo ia le fiso tai mai malo I fafo o le sa ole. Mamon le sa o mga tu fo le sa no le fionga la o le mali e toa. O le tau mawhainga a le matanga duinga ina ia fea ngai le malo, le vā le malo. Wa pe o le tūlanga le sa pona ia le au le whaiwhatoanga ia mala au whaipisinisi. O le tau sa ilia lātou o ni lato maketi fafo ia sometimes ele meetinga standard o loa e ave fafo ai o lea lala fea ngai le malo matulanga ia malo mana ia tasi lana ia waile se proketi fo le tasi le vai fo malo le ia o le lato le fo le authority le wa ia le lato CEO fo ia tarusia le tapinanga ia tino mai ma ia le lei ia mo le amtanga o tau sang fopea. Ia, ole nā tō moatu la epa. Ona tupai I le mta upule, esi me mta upule a tele I te tele mi ese. Nea, tō langa fia whailoa atu au ia. Langa o lea wa tai mai nei, te ua ave se ina ma fawhanga le mamalo le tunu. Ai o lo o manino lava le a mainga e le fionga ia tanga loa Eddie Wilson, o le te le I o tapinanga le whainga malo, and he fully accepted o le lava supply, le laina maalu mapona ia. A tūlanga la le wa uma ngā ngalu lua le pūlenga mamtanga luenga, ina ia wha le leia nei au nanga, aua nei to iese motusia. Mana itu pai, ole mea tāua I le au vanga ia ngai le malo. A maini manatu e sufi ele malo ma fa tupula ia langona ina ia fa awau le foi vaenga o le au nanga ia Samoa ai le o tam fai a mai la to inga tala tau fa leanga na fa pena ai le pe tau fa leanga foi polea ai e nga foi motivate ai ia la to o ina ia luma le tatu por kalami ia pai a pa lo wa manino le vaenga le mo fa longo mai le tatu watinu ta me ia wale e similar ton wala pe atata no le meta state partnership ta me ton wala wa fetau le e similar ton wala por kalamela male insurance salet nu ale Samoa o lo tam fai nei ia ia so fina ona ona tiola ina le fu tiola nei e foi le life insurance le fa sala o tatu por kalame tiro taimi Yo te ton fo e manino le ai I la tu e fia ngai male por kala me meta insurance. Male mea le ua anga I tatu atnu. Langa le wa mai por kala me le nentala no momo ai. A tiro iai. Ele hase se senga pichale se senga male por kala me le insurance. E iso fina wa fa no longo por kala me. Ya, no fa longo ai le fa soa. Ale le sunga pali ia panoa ma nai ele mai ngole o le fa so a pano ale foi la vo fa no ko ele sai fa pia ia la le vo fa le mea ele nga fatia sa mo ma le la a o fa compulsory o fe me mai ele tu peno this ai ia mana tua o ana fe na fa na matalia ele nei mata ia te le lo pena ma o se lua fe lo inga male sunga pano a pali Ole pe tatele pa e maua le mate tala no ni le stona nei. Mana ia la na le langa le fu sala lau lungo le e au fai mai tau fai fa le anga ma fu fu tangata pe u le la tau fai le malo I le maso le mea
le ua luatu foi mandatory le whainga o le pokalame whamarusia au taxpayer i le tolu se lau tāra lea pio leo fōringa whapena ale mana e o malamlama tupai ia tāte whai le mea lea e sa o compulsory e mandatory e batu ai le i whaia la le fast e le se mata upo le fast be ata to tilo iai le na manino na pasia le 2005 na au mai uma na mai uma foi lá na saini le ao le malo sau atoa le package atoa o le inga atoa la valia le pasia le e so se tangata so taxpayer lava foi agree le mele vai foi le tax foi le tax sa moa le na fa popo e tofilau temi tofilau o le VAGST tilo la le example le leila vana o le insurance le ele i fa pena batu atoa le package sa moa talia mele no matter what le foi le VAGST ele o le example le leia na le mele o le mea volana i sa moa oni avese le fa fonga le atunu i le mele ua vevesi nei ia isi por kalami fai mai la fai la pila fa komunisi fai ngor tatu nu fai fa malosi le ai Natalia ai HRPP 2005 the whole package o le package atoana au mai o tangata o taxpayer umalava la tuti agree na le mele tai pe umal au mai o le VAGST tupai o te mana tua le VAGST tu la epa lana o au no usavali ai le solo te te man o au no usavali ai le solo te te sa sau mai vai moso i luma le falo le mau te tau i luma te ele tunu o te tau manino atua o au no usavali ai mantua te mina lo ele ma ta mai pisinisi sa mo screen printing le la no sa we screen uma mitiafu ono tasini walu lo ma no saula le solo le tumalo palauli e le taimi le o tula i mai sio anko le o le si wao ai lupu te pale mini no sa wele na wa te lo te malu ai le solo le na tau nu wa to le phone o le fai ngala uma ia alanga i folo i fafo mitiafu fa tau tai lus futala ele i ato se tula ai umala wono ta senere wan ma o to e oso ma le taxi le fale o te sau wo atu le solo ta vale lumole o talato tol pa apale i amato i vai mea o ai loe tangata ia mitiafu nei ia o le wo mai ato a tele o le fa la solo lungo si ma o tele le oka o mai a piki la to lango ma la to sai se sa na fesiringi ele o sesio o min style na te mi le fionga ia Jack Nitzler pola me wo fai ene mitiafu no tala no le ia Jack fa tu Jack ia le wo fai fa malo si mai le VAGST wo o lo walu tal fale mai vai fale mai wo tongi temina sa lusu sene lima su sene la walo vai fo mai na fa ofio GST oso lo lunga luta la walo vai fo mai fa tu ia o le ata le o tu o ngan mitiafu o tangata na le sa ili le mea ai alo na ainga ia tu por fale tonu ia le ile ia le la wole mfaina lu tangata ne vai le fo mai o tangtale le VAGST ane fapena umala tu langa le amai nei fo ile fo le medical scheme le la tam fai le malo mai se lava la fa tai le officiale nupi fa ia pe na tu pa ile ia le fa longo le tatu langa le fo wa lu fe sasi fa longo tangata ona le ia se si o tau la mo tau fa langa le o toina le ia se si o tau la mo ai ia mana follow se ia mana le tioia la tu alanga ina le mele ai le langa wanga ngana lava toina wanga ngana lava teleonisi ele mafai ia paule me o fa langa uma ia tau mafainga matina e ia tam fai el fainga malo fai sole
e te loa le i la uo i na whamtala ia o le mele tupai. Te musu langa ngo kalango i le mengang po, o le upu alen whaongar to in, o le whaleanga. O langa strategy lea. La afa tapsi o whanongo nongo mea ta ua. No nei loa lea, o le upu lea na mamulu me lana fofonga. Na whai isi a uosia. O le ase me te counter ngai le insurance le la atam whai ile malo fo. Il mori, ya le ese sala tu ina porta no famia, la le simela fa il falema. So le la si me to em fenta tu alo lo tu loa a tu pai. Le upu le fa perto ina. Ele fa fela to tongi lo to se lau ai tele mai. E tele mai ile se furto sanga. Se mai nga singa to mai mafo fo le tala le. No tano na po. La o batua se fate tenga le le epa. Ya. Fate tenga le le e te le mai ta o manino to le fa fong anga sa mo. I le lua fe lua ya se tema. Na lolo vai ai nei le matou vai ai. Ele ia faina la le matou fali. O tua la le mele fa yelo officer. Na fale anga ina uma le ka peta ma mea uma. A lele te tongi la premium o la insurance. Ena ua fai atu la o claim. Ele ma faina hanga accept le claim. Ona o le premium le watu o i nei te tono le fale le iai uma la contents le fai no o wita i loa cancel lo ma la insurance na iai la taimir kirisi masi le lua afe ma le lua afe tolu fai atu loa ia ta fe mali ia se o tango toi fa ola ta insurance taimi la le wa toi fa fo uma le tele o mea fale ai una ua pisi le kirisi masi e watu ai ma le tausanga fo wangalo ai. Ai oso loa la le lolo vaia lena oso I laso lusful ono I Januari lua fe matolu. It was too late. I didn't reinstate le my insurance. Mai le tele o tausanga sa to tongi ai o lo uita na tangwai taofi. Cancel. O lea la stamai taimi pupua pe na leon. Fa le lima masina ai toi oso le lolonga le alana matua I langona ai we learn it through the hard way they vola tulanga la le I lau insurance tu sapete le mai tau sanga atoa right now le tutongi la medical insurance le la valu tau sanga ele ese mai tunga a le tutongi le whole package you never know and that's one thing that I hate to do or le cancel a te ua mai se se lo au ainga na o toi salamola ia. Tulanga na iai, the insurance you pay it whaatatau la le mo rainy days me tutupu mai a o le iai le whamama a venga ia te oi. Wai le whape te aru tai fia afe lau premium e tutongi. A whape tol se lau e titilai a ele ato se sfuruta la ile vai aso. Ia se faut. Ia o le fala ve lave na o le lo tu lai mai ni temi nei tupai. Samoa au whafonga mai le mapo kalame I la soni. O wat fato se e tia o to inga tala fa valea le o lo no fo e o mai mo la to se la tala a tu tongi nei la to se la tala se fulu tau sanga e tele o mai. Fa mai lo to ina tongi le vai. O le tupe mau le tongi le vai. Ai pole ale to inga a le to tongi le insure ta vale. Se fulu tau sanga ele la veta vale. Ele lava como foi update le foi il going on insure cover ai muso fai le insure ola mo soi fu ma le ola pe ole Mantua o insurance ia le totongi o le insurance o mea fale o le insurance o lau life insurance o lau medical insurance o le insurance o tā vale o le guarantee le nā tupu mai ni pēwhia e te le safa tau su ese se fulu wafe o lo o tu mai le insurance e a foi whamama a venga ia te oi. o le si mea ia la ukarunga kuia o le sistema Amerika ia e unfair I le taxpayer anga kai ola le warfare o le fai tau a tanga taxpayer le dia so le ele fair a kilkilo la Samoa
300 le ave I tangata o pensione, tangata le whaingaluenga, ma tangata taxpayer, e tutusa uma ia tangata uma, I le tolu se lau tālalea, which is very, e ila uo na mataranoa nei, e tolu afe la premium, e tutongi just the medical, tolu afe, I le masina. Mo o tangata to tasi o le ngari ilia, but o le ngari I the middle class lei la business me papena ele la vea le tento ele la vea le fo ile si tento malea ile insurance nga le medical lava le vision ele mo ele fa ile vision ai ko lu afe but le lava e kam fa tu tongi la insurance nga ia pe le fa fo le tate tongi le tate ave sa mo tu pai o le memo mo le tate tum fa mala malama a fai mai yes e compulsory e pa malusia a fesili tangata ai se ale me o fa malusia o tala le tu pa I fa malusia I ta to tano ni aso e ala fa malusia o le package na mai a to lava ina ua pasia back in 2005 fesili o ina pasia ke tapi nga o mai uma le ua ma uma na mai uma ia inga e toe pa ia I taxpayer. E toe tongi e foi taxpayer, le si koru se lau kala, but no tax added. Ele adding le tax. Le me maninoa, o ngai ua umana pasia e toe e o taxpayer e koe kongila ku koru se lau saude la ku income. Ele koe pe isi tax. Ia malesila mea le fai mai ai e au ngā le toru se lau tangata pensione fai te au tangata uma e opo I tangata le fai ngā luenga le olanga atoa ia ala la sau wa ai iai e whetau masa mo le mea Ia tula e pau te le o le whaamanuianga. O le whaamanuianga le nā onga o launga tasia umai na I ta māma tina mātutua e le I whai ngā ruenga I leolanga. Launga tasia ai ia ta mā whai whi au mō lātou whatua. You know, it's a package whaamama awenga I a Samoa. E tanga I whai ai, e tango e whai e whaile calculation. E le atoas futa la le vai aso. E a whapea o le tolu se lau tā la le nā. You know, it's a huge blessings for our people. 83 cents a day. You see, $25 a month. Yeah. That's what I mean. Ele atoses futa la I le vai aso. But o le unique o le porkalame le tupai. Matauria pe o to tele le atu e o nga imto tua. E Paulo me fa pe a pe lima talai a lewa mo mai o le scheme le. Pe a te tau pe mengi le kurse la pe a kokongi la kurse la. E ke mawhai fuilanga e alu e va aile e private doctors, private clinics. Kama kaunga ka fo I le langa mele example e kokongi umala vai le scheme. Ia po le ivas fulu, le ivas un pasene. Se koe mosetal. Ia ai le kikiala wanga kongi. E kukusala ma kanga maumia ma kaka kele kupe. Tanga I foi e tula e pa sa whaile le private hospital I Samoa. Yeah. Sa le private hospital ka o le medicine. Le sa whai tonu lava I luma o le mele I le keita aveli. Yeah. Ia o le whale mai la le na whai. E na o iai insurance e o iai. Ia tanga iai. Na o le au mau mea ma whai na o iai. To tele malo la tunu. Ua mana o mea le sosoani. Ua fiwa tu o I le whale mai matotua. E watu no nofo le kiu la so atua. Ia o mela na o iai. E se lau mona tupu le mea te alu totongi wa I ele fo mai. I o medicine. Ona o auna o alu I Samoa le iwa. E te o la tulo mai I Samoa. O te le fiano le matotua. Ia no o ongo totongi se lau mona tupu ta la. Na wa I ele fo mai e mai fwala. E mai se a foi. Se prescription. Ona foi la le nei o leo te latu le tapena ia la insurance ma meo te alu mao.
So for the people that don't have insurance, it's a lau mon tupu lau me tutongi fta e maule ba il fo mai. Even now. So, bole o to iai ne fale mai. Bole o to iai ne fale mai le na. Yeah. Yeah. Surely. A le mena na fai ele medicine. Tu sala na le au mau mea o e iai insurance e mawhai no iai. E nārua loa, ona ua matua i fully load i tangata queue up i whanmai me tō tua. Lela pēna whaafso ta i elo inga. You have no choice. E tutongi rau, pese lau tāla, e pese lau ua fulu, le mea e te tāle vai, le fō mai. Ia ele ngata o le taule nā, ai ese e la ma le tau au vai. Yeah. Ia. I a mai sau, si a mai sinau alanga la titi nai le atu whaafonga. I le tolu se lau tāla lea, le asau tāla mo le atu. Ia, sa mo kare funga anga, pe ona ma whaasua atu ma le sunga e atu la epa. E le se mea taungata, le tolu se lau tāla, o le tau sanga atua, a e tanga i ai, a tu tongi nei lau tupis, na se whateta inga. Le o tato aso sfultasi o te sema, a tu tongi lo tae o le aso sfululu o te sema pe a whapea o le wa approve o process umamia. Tu tongi le aso sfululu o te sema, a pe o atu le whai ungo o te sema la matanga yang wali, a te wa e ngase se maitunga. Ia e te watu e te le tuto mia le tau fia afe polale le tūlanga pe whaiseta o tonga. E to tongi e lau insurance lea iwa sfulu paseni pe na o se fulu tāla pe se lau tāla lo me tutongi. O le vaenga uma o le tau tonga po ni expenses e te le tutongia. Ia o le talo sanga e amatu o se whamanuianga tanga i ai. Ua lau tongia uma le mamalu o Samoa e le whapea na le au taxpayer. O au i o te whawhetai, ona ua mawhaina whaasafua i tina mata mātutua. I lātou e le i whainga nuenga mua. Ia o le whamanuianga nana watu lima atu i o tātou tangata. E whaamama awenga, e whaawhaingo fie fo i whanau, o a wale tau singa o tina mata mātua pea wanga se ngase o tino lo mawai. Tala noa ia o tau whanau, whaatata noa fisili, ia e mwhaina tau malamalama ai. Ia whapena ona soalau pule ai mātua ma whanau, i le mea e te tau na whai mō tātou. Nei aso, so o se toa inga whaamai wa tātou mawai, a o lela a maua se whaamama a venga mō i tātou, ina ia pui o mai eilo wola, le soifua malolo ino mātua. E lena o mātua o le au ainga atua wa le ia inga o le package le pea una whaamamla mau ili. O te tartonu, e iai nisi whaatartanoanga e toi whai ele matanga duenga, ina ia maua pea le malamalama au ili o le mamalo le tunu. O te tartonu fo i tula epa, so o se sa mua a malamalama le lei, i le mafua anga, e le ai se mela whaafangata, le lato journey, and they will join. Mana tupai ua o le tele o meo o mea tau se leni ma mea whetunga i se leni. Nela matarnoa i lea so tō nai. Mana ia la pe a mawale lua po ka lame mpali ia. Pe ina o malamalama i le tele o mea. Pe ila me ia au me tau whaaleanga. Pe e sea u whaamarosi ai le mea. Ia leo a tātanoa tu le tali. O le tali. O le taipe ia o le DATSC. Same process. O le package. It was DATSC. Nana tu mai people had no saying. Yes. The same thing with this. Malosia. Yes. Ia whaafonga mai le atu nuu. O le ia tau manino malamalama. O le tuainga whainga fo ina le amei ai le whaia la le fast ko inga mele o le whai mai whamarasia le ai. O le compulsory sa mua marutu whaafonga na pasia i le lua afe ma le lima. Au mai atoa lava le package wa uma e whapena e ame au taxpayer, whether you like it or not, o le malo ia manmena, i oto pe o le taranoa tupai. Le silo na lua. O lea ua mai whai mai tusa e tutongi uma le malo, le ame i New Zealand tangata mai. O le fui whai atu le scheme lea, o le scheme lea,
e fai ko tongi uma le scheme le tangata ave pole ala per tuinga tangata maua tupe tangata leni tupe e ave uma le scheme ne but the difference is tupai le la ma fa la tile ala le una ofisili le la fa na tata no temine o numbers o mai e mafaina ave le malo i le temine i New Zealand ea na o se lau tangata wa pe tilo ye a tele tangata mafaina ave i le tausanga a tele o se lau ye le o le kai kai se lau mas fu a o scheme na le la fa amana malama i le asotona e fai tau e late lunga le lua se fu course fu lima fu a fe fu le population samo le la fa manino le asotona ia le mele le se senga la na le ave le malo tangata ma le ave le scheme o tangata va e kele o te fia whapopo tula ngana tula epa. ia Mana ia la wa lela fo fola le leile lua whatata noanga ma le sunga pali i la sotoma ia. E manino ai wa mantu mana tuala le taimi le nei wa te lo mai lua la se i lua ta non pali. E to la i titi le scheme fo le na fai nei e fai ngā malo le wa tuana ia tu nei le la wa o alwa i tato. To ai titi tangata wa mai New Zealand. A le to tele wa ave intia. Pela o le tūlanga le sa tu alanga le to tele le mamalo le tunu. E le aini o lato a inga i ya tunu ula a. E le pe o ne New Zealand a si mai mai. Ia to tele a inga i sosoani i le tausinga o le ngase lea ia a mai se foi le sau mai sa mo le menga le ngase you know this o intia e o le fate te inga le ia le sa yese si o tamali la le ta olon swafa le na alu le venga o sona to aluai e intia na uma le ta tonga le mea uma ai o le vai aso a le la ato e fo i mai ai ua uma o manga whaia ia test ai to i oso ai ale mai o lona whatua mamali wai ia o le taimi lo le COVID ma isi maumia fia ai to i titi a to le lua tausanga o faa nofo e se ai fit i intia faa nofo e se ai intia onga o le tau mawhainga la le nei e fai fuafuanga ina ia toi taliwa toi Samoa ai a tonu e le leila le insurance le nei o le a mai sa o i la to ia mai ngase i New Zealand po Australia wa le mea tonu na le oi ele fisu ia inga le mele sa ia tato mai ua fai le negotiations man fale mai intia pela una le fai o le mamao o le ta miusanga malanga i tangata i lungo le vaalele mamia ia a tulanga la le ele aini a inga pon tangata mfaina so soani o tatu tangata pe a ono no foi intia o le mea le fasei ne tatu atu nu tu pai le an fai me tu le epa a e mai tau ngo film to tua e fai me e to fi pena lima tala po le mea a o tangata tele tupe ele mai mau tai me o to tua ele mai mau le tai mi pe o i e tu i pala e lau te lenga o Samoa o ma to tua ai o olon tala no i mai to tunga fo le uta tauna ba ai te fo mai ba ve matulanga fo mai le ele nga fatia la Samoa ia private doctors here o me e te tauna mala mai tatu tunu e sao e ka ai a kilo la le lau ke lenga o kangaka le lenga luenga ka ele mau mawinga kai mi o ko kua mai fo mai ai sia e moni so no ngana tula epa wa le wa yai sorry le yai a private clinic wa malia la tangata tala tongi la lus futala pe tolus futala e va ai le private clinic ai te vavena maua mai se to maanga o ni fuala au mamea e lolo walu e nofo mo to titi tolu le fai tula o e sa fa e fa tali le laina te lele nei e o te tonu vai fo mai io ele ta ulenga ina fo mai mane la tu tua ai ala nga private doctors ia e fo le la tua nga ba e se mai isi mole si la fier ta tu no ina ia oni fa se ina nga le wa mai sa o le scheme ne mai le pili private doctors ia for example afa pe mai se lautala 90% se pay le scheme
no winga nga sukala I lau tupetongi ile private doctor meaning equal right wa tusa mai tangata umma Samoa au le lava o mai si au vale ia fai mai tau fa vale le scheme Ia te fia walau tongi ai tina mata matutua. Which is elenga fatia wa matutua lato ia wa fai fo ia inga lato whanau ia au le tau singa lao lato le la maua le scheme le nei whao ngai a mamai mai la I lato whaingo fia na o a le tatongi le scheme le liva 10% o le pili a fo mai. Ia, lena insi vanga o tele me tau whainu mera whainga o tupu kipi fo me o le medi insure ma le alesi medi nga Medicare ala ia I le Medicare na paonga o le medi insure ma le o ngalo ia tau na ia tolu tala le si tolu tala le ngai ono tala le fai mele o vanga ia po fela ko kipi nga o kala ai me umala na fa lama ele sunga ile sona ai pi onai pina onai me ai o le pi te le tau fa leanga e to ina le tu le pa man fa pe mai le tu fa fe pe asfurta la se furu tau sanga tele mai ale to tongi pe la me la ia tong tatu mala mana mai o te whawhetai tu le hepa. Mo pēa mai o fia nini māsina talunga ngā tau iloa le scheme lea. A sa le mawhaino te tau tala se I whaalau iloa ati. Lela wata fia, it's finally surfacing. It's finally out so that the people will know lo I ese whamanianga tele mo I lato. A le fo I la tau ai maa mai ai. Me sili na una leanga soli. O le mea sili na leanga o le tau wha leanga a o le tangata na ia pasia le mea lea. Vai, o te musu e tani le... O le talimoni atu la epa. O le wa tam whai whaleanga. Ina ia mimilo ele mea ia manmano I fo isia wale whasei nei a walanga campaign. Ia. O le mea tonu la mana. Ia, ele koe ku mai. A whare le just in case ki koe ku mai. Sau ngai whai le mea lea. Sau ngai whai lea. But guess what? Le lau fesili atu la ia oe. Langa tasi lea fesili le peo lena ele Italia Ele sos. A whai na pasia I le lua afe ma le lima. E sa ana le whai ele mea o ma te mine ele whai. A lea sa whai ma o ele te mina. Le te whono. Ia pali. Ia mana tua fo e pasia le lua afe ma le lima. Ele ia se taimi a mataina whaile corporate plan ma whainga o mea nei. Ai whamalo losta mo pali I lua afe ma le I ho whela e taimi. O le a whai ai. Ia, le ti mea o ngā waka. O le kalikongu. O la tali la lela o watuatu la epa. Ia, a whaila leo whamalo lo pa noa taimi lea a. Ia, Lua epe tolu no whainga a esta lea la fino pule la meko. Le sa pule no pifa. La mena le fatino e lola taimina wa taimina le upasi e lena o esta lena wat uma ia pa inga taimisa ia esta ina alu watu ia pa uli le serin ele ai la mena le fatino ola wala tali manino ia nobody knows. La tote le ai masesio la toanga va ai whainga le mai anea. So o le kali la ngā nui, o le fisiri. Ia, o le tali tonu ale nā. Le aises even tu le pa. Ia. Ia. O le se senga la ngā. A fe me lor whawhawhinge. O le se senga ngā le tia. Tanga I foi. Ia. Le whapea e tau selu atu le sunga ia pali. Yeah. He's an economist, Lena Scolasipi Kanata. That's the difference. Yeah. Exactly. Mangayala, o le na tali na le ke mantua na fesilia fine o fulan moana na I todo le
La me o ko le fai ai le mea, la me nga le fai ai I pali I le fa pena pasia le lua fe malima. La me a sa fa e foi la ma o no fo I le kemi kongu le. Le la pio. Silo ma ke poko ri. Pero well, never not a fear loa, but I was sworn not to say anything, and I honor that. Ia whaftai o lewa a mai manino I lunga. Nga ia le tari na le si me samo. E o te loa, era na le tari seli. Ai e mata muri fo lea ai e whapia langa o ia le ko kongo le mea le amane. Ale na wa mo tonua. Ua maua ua umana faile mea a turi e tuli e posto I le the following year. So atu sa. Ia watu rola o ile sinan so mpano. Nena ia esta lea pule la meko, ia pa uli lea suren. E le ilo fai. Ia. Le ngala samo, la le si kari maki ko e wakuar kari nga. Na ala na le faia I le tausanga na le faia e tula e pa malatu vanga. Le iloa e tula e pa malatu le running o le mele. Nobody knows. Ia ese a wala le tua Ese lava ia fufuanga le sisi ese. O le awa te momoli mai pa noa e sau whaatino le mea le nei. Wonderful. Oh, absolutely. Ia le tua. Ia, ia se ina vaenga mulmul pena fai atu tu pa I tele mea mate tala noa ia le sona I. Pa mani tele o mele I la tau pe umar tala. This is your magic moment. Ia. This is your magic moment with Pali'i. Ia. Pali'i will table everything ia malamalama le whafonga anga Samoa. Ia awi lea ta whaawau. O iei se fsosoni na whaatang sia le mtanga ruenga le Strauss. Le vaenga su e tātou. Le sa whaatang sia I le New Zealand Defence Force. I le toe su e ina o Swasami. O na la iele tatonunga wa la contaminated ia Swasami. I mo meo swau o diesel. Ia lela le ma oti mai la po la se li poti le po la se tali me le natu langa. Ia tanga ia I le tūlanga le o le whaawa o le suenga pe o na te ina I se tasi sa avia mua ma minista o le kapeneta le vaenga le watuana e tinei. Ma se pule nu o se afio anga mulianga la le o le whaia wa saini se faile le pepa sao fai ma fa maonia le swafa matai ai le I whaia se sao fai. Ia o le ala fa pe o le fa wau le court case. Ia awata iai la le court case. Te leo pena e ma wale tūlanga le na tupu le ofiso le whamasinonga o whanua maswafa la stofi vaso den te ani. Ioi. Ua kou viral le mea ua. Ioi. Matanga. Matanga tele matanga. Ua tuu mai e I le mamalu. Ua o mai I le ua sosopo I le tūlanga o le tūlafono. Ua pe o la tō e pule. Ia tūlanga mea whalele wa I langa o na whangani. Ua pe untouchable la tō. O la tō e pule. E awha pe na ua pe o le whatanunga o lana whana o le whatanunga o leo sa tutua I tutono o whamsinonga. Tupai ate tele pai mai I e fui ofisiri fe fai pia o le mena. Ase ofisiri lenta amata I le ba ale ngoto. E mana tua le tala oi foi le ngo le to luo bisekota. Oi foi le ngo le. O pai. Ia le na. Tuia. Te mana tua le tupe le na mana o ta malo e avatu moro nei tu malo. Oi mantu. Tele me watangi ia. Na o ta malo il piliona sole. Mana o ta malo il piliona. Ai le leina fai se tatala le mele la vatura pis I le mele tupai. Mana tua. Lea ua tāpunia ngā tai fale uma o sa fata. E le tue mwhainto e whangotaina.
a sila la tupai o le tala le ufanga fai mai ua pangatia le tumalo o le lope faafea ona toe aiseia le lo fai mai o le penka le tumalo fagogota ai ma mau mai figota ai e manatua tupai o Samoa e lē pulea se nuu po se afioaga gataifale uma o Samoa e mo mai e lē faapea a taofia i na taofia i le o e fagota i gatai o falealili o e fagogota uma isi me e lē taofia e se afioaga ia se gataifale o se mea o le sami o Samoa atoa a le lalafetagi i le miliona i le piliona ona ua le fagotaina latou gataifale le ala se finagalo o Samoa i le mea Ia manatuatula e pa. Mm. E le whangongota uma sa fata. Yes. E le whangongota uma ia ainga taitasi o sa fata. E na o ni vaenga o lātou o loo whaina lātou mawainga ia wa whangota po ni pau po ni kili po ni a e whainau e whangota a. Yeah. E le whangota uma ainga uma. Enga A sili. lela mana o watu le piliona. Na lea. E whaatau se lato wa mauru. O ke le aku manga o kamalo ali ku pe Samoa ali. Le ia o ngara tartano i mea ia whaapea tupai. Langa ina ia whaamala malama tatu atunu. Ina ia ele whaapea e tau fia ngā taifale o le tumalo. Ona le toe sa haile marsami ato Samoa. Manafu e o mai. A whaapea e se lau pasene le population. Se lau tangata. Na le 5% tangata whangota. E sa ola tala i vaenga na. Ia. E moni e lau Samoa ngā. Ole o ngā sami o Samoa. E ngā tale la taupule anga a matai ma whaipuli. I ele wha Samoa i e no fuai le i tu malo. A ele pule la tau na maswa vai ma o ngā sami. E ma e ufo ene. Ioi. A wak ngela fa ya pia New Zealand e me se piliona fa pe New Zealand. A ko ko ngi me pilionga. E nga kai o isi o pure o mas. Oi fango ngokai fa ya ko fo. Ia a pe tulanga le o mai o le fai mai ai a pera ia suenga. Paule mea le te tau fai tau atu le news a matou le New Zealand. O lea wa mautinoa e ia i wa fai disciplinary actions against nisi o tangata whai ngā ruenga rungol maa. Ia, orna o le fu whaatangisia se atunu e ese mai. Ano whanongo longo el porkala mea savea ma le li ile CEO i a olo. Na ia ta uai na luatu le Coast Guard America ile susuenga ile si vai aso. Tele rola po whaawau pea ngā ruanga Coast Guard America i tonu o Samoa. Nanga le fu a vivesi mai whapea te tauna watu se atunu e ese mai a New Zealand. Na o whaalongo neri tai au tu pa i le vanga fu le o anti-corruption agent. Le na whamana tui nei Samoa la soiva. Ta whasoa mai le vanga le. Se ia mai so fina ngalo le vanga le. Ia po le vanga. O tele i. O tele i whalongo ai la and somebody at work mentioned it. Pena o whalongo ai whatuno. I haven't had a chance because Zai for you need to know as a PCI. But I haven't had a chance to listen or even read some of the reports. La na mai ai. Ia. Sau wharongo i news nei. Ka tele ele i matua ai te mai singa mai le tā ua le po i isi ofisa tonu ia pena o se pe o mena ofisi le to ia te o i isi wa le whapea mai o le anti-corruption agent. I believe lena tatala le lawa iai le ofisa le wala tau whairanga i o inga na le anti-corruption. Le vaenga fula ia te atu mo meo wala whaala tua. Ia. O tau malama ia. O mea whaala tua ala pio fo o mea
Yeah, e tele atulanga when you read about the anti-corruption, Mm. o mea whaasese, o mea le sa'o na whai, o dealings e whai tua e le saini whaande formalized officials. O tupai o leo pe ua mau o leo ua toe au mai ua whaaui I tua e lo ia leo leo ia tangi e lua e tawala ia Lo au. au. Sa tala noa I mta upulea. Mana tua foi le pe fai ma mea ula tangata le ofisa leo le me foi le lava mau. Le a foi le tau le mea. Le lava lea. Le lava moli mau. O le lava mori mau. Le foi la ua toe alia I mai I. Ia o le isi mea whape ua toe tilo le lei ma toe vava I toa I le tatau o na asu fina ngalo le vai. E se le sa o le atulanga ua fia nei masina talu na tupu le mea. Fia masina talu na tupu a le ana le apia le court e whai le hearing wa amatan so mta upu a le fta whale tau sanga leo le langona I alfa no noa o nga ia o le tūranga wale e alo fo I te e watato whalongo atu wa e se le tūranga wa nga ia le case lea Ia. Mana ia. Ia tatu tapo ia. O lea no u taina nafi o leo ua speak up ia le minista o whamasinonga. Ia le tamatai. No taina kala mena po ma au mai whape o leo langona ua tau tala ia ua sau noa le whionga le minista. E le I tau fia la ua. E le I tau fia. Whai mai le I tau fia fo ia whitalai. E na whesili ia e le tenio le New Zealand ia. O lana tari. Na tari sa ole iai. Ai na toe whato ese la e le tenio I le minista o ia matamua. O Rovinga. Ele ai ala se mea fo le ai no whanongo longo la to ino tu le pamala na interview na whai au stadi o le lata noanga ma le sia pola tele então o positive vale tala noa le to ina onga me uleanga o whai ai minsta male ia matua ia ai no to eta waile le la so tu la fono fo le na pa le na en fa maunia ai le pela me so fina ngalo I le mele la ngai ia te lai pai la tala e se le vave na turi ia tula e pai e wha leo wha mamafa le whainga o le tala wha pe wonga onga wa ta uwalea wa ta uwalea ina wha mawala tu mawala lo ina le whainga malo ma mea e na o nei le taimina lu ngā la lo I fo le tūlanga I le mata upu ma se tasi wha o minsta le wa mali o lana whainga malo le whionga ia tapu nuku pali I niko ni heng ia ma se tasi fo I ana minsta le na matualu ngā la lo sai mai ia pali wa tauna wha malo lo la me wale ina le wha malo lo ina ma e o for CEO le sa ia le officer CSL ia la mena fai na tanu ai lalo fiwa tangata ala langa ma e le se mena fai wana pule lava ia o ia na fai ale la va no mai fa pe mai fon fetala wa ta ulanga ina male le ai ele watu se li pote malo New Zealand a mele loka I fon fetala wa ina la tauna titi loi ma fai ela le upule wa fa tu ma wala lo ina le palemene sa mo wana fa pele na watu sa se li pote le ofisa le inei ia fa ona wa sa no manino le fionga le tamaita I minsta o whamasinonga le whionga ia matamua ia ona wa sa no le tangata sa malanga mai mata uleanga ina ia ole ale si meto ta lai lato ia te lo na ua manino ia sinam te lo tu pai no ia ile ari ko no o to su tu la o le se me o fiu su te lo pena tone na faitioina le sa ona e na te ia le fionga ile su iao
ia le mamero pati i le tua ia o va'aikolone ele sunga tulepa. O te langona ia. Langona ia nai tala tau no nga ale suia o ia mamia lo pati. Ila na ia o tonu ona le te tau na tua ia. Pero fatu na saule interview tu le pa na mata falong longoi. O kale history o le drama la ko le na fai. Mata waila loi roto rua le na o iai. Ai o le fiafi. Headline ma le news a matou. Sau noal pale mia matou. E pepelo sau noanga tula epa. E le isai mia e va ai kolone se mia. Na saini e tula epa. Saini e tofi lau. Saini e tofi. Le atu pai. Yeah. O le te ta uan sau no i le pale mia New Zealand. O tau New Zealand le te whamai. Yes, yes. Nonga TV. La le masina le tupo le mea. O you lai. You lai. Le teimi fta a fo whainga o sitsin. Le na sau ai langa interview sa o mai Samoa. Ma a mai ai ala le tūlanga le whai o na tuu mai e le whainga malo le teimi le nara ia wa ai kolone sau le fono na ave i ele tua lalo mal fautuanga aone i ona sai nia lava se mea ai te iwa fo i atu toi ina wa umana sai nia toi ina le mea. Ai le o tusala ala na ia whamtalanga lea whapea o la loi roto rua sa whai ele fono lea. Ai te wa saule le news a mātou, ai tau mai le palemia mātou. E le ai e se le whamtalanga le wa mai e tula epa. E le isai nia e va ai kolone se mea. O le pepa, le agreement na saini i le tā meka o malai wa lele i whale iolo. Ai tau na tau manino mai e le palemia mātou. Pāpea na saini e tofi lau eti alesana e witness e tula epa. Saula, langa no ua pena whai atu tupa ino whai taua i le o fiu la to sue. E o le whai tionga na te e to ino mamero pati i le tua inga pa le whapea walu ba e kolone saini le. Veitemi o matun. Le la ua ta ua o le nia sa o ala le tala to. E kusa le whana whamatala o le nana o ilo o le sa o i le news a mātou. A whapea maila laksin. O lena o atu le mlawa lele maudun ai o i foilo tu la epa ma tofi lau. Na sainia ia i nā le pepa le tā meka o mlawa lele i whale iaulo. Ia pehola lena ia fula nisi o tamali i sa mātou whaasoa i le maule o sitsin. La kala whamaunia mai o le taimi tonu a le na sainia i e tofi lau, ai whamaunia tula epa. O le taimi na o lo ngase ngase i le alo li ia wa ai koloni. Ai la whapea na avi ele whatununga e o mai e o e whaafitau i le malanga e toi foi. Ona ele i fono malo o Samoa, se i umana fono le kapeneta. Ia ona toi longo mai lea se la tautani. Ia e munulia e afta ai loai. Ia no mai ala ua pingi ai malawa lele. Talia le mta upu. E makaukia nei whainga tupai. Ia, ona e pe e relate ai mka upo ko siksengi. O le artu langa wato siseni. Ua melo down me uma po. Ia ua melo down mai le se si mea tonu whai ai. O le ua le ua officially le sitsengi. Le ua mwhaina tatala mai i e mātutua na whananau le taimi lea. O mawhaina olo e apalai ala to sitsengi. Manei. Ia tulanga whalana ia apalai. Ia le o mautinoa wa lai ave a pia talo sanga matua lalo. Ina o le tulanga le iai nei o le sitsengi le a mai whatata inga. A whapea le ua maola o sitsengi. Ai ele mawhaila no entitled i le afo le pensioner. Le pensionge la le tangata matua.
onga I have to be in the country for 10 years before I'm entitled lola ai paule benefiti le wam faina entitled e tangata nei o le emergency benefit. It's roughly about 550 a week le lato tupe maua ha. Ai pe o le tūlanga na e le lala i e sesi tau mawhainga. E whapia a whaila o tūlanga nei, ona ua ave e siela ia te taua tangata nei over 40 years ago. Yeah. So lela wa le maua i la tole entitlement le for 10 years, le wa over 40 years. What is the possibility of a compensation? Ia e le mauti no le nā tūlanga na ona whaatata no po la tūlanga la ao iai. Ia. Leo la usuia le fono le suma fitu. O ia lau tū mai luma. Ia. Le utu mai luma. Le alava e ala langa ia le Commonwealth. Ia le ua cancel le fono a le parliament. Ono le morianga le a New Zealand le fonfitalai ma su fonfitalai. A le la ua vai ni tu singa le ua mai. Le la usuia la suma fitu. Ia Instead of whana whapea 24th. e ai la le ua langa a o nei fonfitalai na mata no al mele na ia ta ua. E lua tu loa a vesan tu si le au le malo. Ia. Le suila so e le la ua whanongo no atu. Le la ua manino a le so e telefono le suma fitu. O no wingo le so So that's a full. Tuesday. O le Tuesday o le vai sko le na o le a usuel fono. E ana no ta o le baanga le tupai. Ona o le tau whaaleanga o le tuititi. Le lava sau fai mai o le aise fono e whaia. Ona o lo molia ele company vale le newsita. Ili tu la fono e fonfitalai ma le minsta. Ale tūlanga o te ata tula e pa. Te o fole nei to ia ina wa matua. Wa le malolo whata maadi ia. Lahe mauti no mo nei mea. A wale mawhai la wale tau whaaleanga a. Ia pe no whai loa tu tata no a rasa de a. Waloto tinga na wa titiloi. Inga i o inga ma whainga ia sa whai e whaloa longa ma le malo le tunu sa sapi mai le wha mo le fasti nei. O le sina me tupai. Le o declare to ina. Fesili tu elan tamana ele la siapo wa ea. Po ia manino e femeto ina iyo e. Totongi le malo pa se sing feo ia. Totongi le malo fai o le alma fuanga. E fa perta na tuin. Ah, foi le kokongi le malo ko kongi ke kele kokongi ele afo. La kokongi la ko pasisi. Ia wa manino atu la epa. O le tau whaaleanga ina te tele a. Le sa mātou i loa mai ina i sui ia na malanga mai. E to tongi lava tangata lona pāsese. Ai whea ewa la tunu ua o iei le taami usanga le whainga malanga. Ai a whapeo le te malanga mai ni au oi whanotanga. Ia wa e laki ua mawhaina e attend one session or whatever ale malanga a. Ai ole mea ia le malanga mai misamo. Te tongi lava la tau la to pasese, mai te tongi lava tangata ia longa accommodation, a le ole accommodation le se fatal malo po se Airbnb, ia e alu lava tangata ia no foi lona a inga. E fie lai loa le me tau na fai, a wale ma fai, se wasa o lo sa noanga la au li male to, se fai ni o fuai o tau pipelo se. Ia. Ole mena o ese fai na ta. La te no famo te tiro e. O matua I matua le tangata ese fai atu. O le tu sai le matua ma le nei pe pelo tau faleanga. La e na te lole me tau na fai. E le fia mamlama ona o le fase se ina o loto mama fau fau le mamalo le tunu. E lo en me mali. O le ata te talano. Ale e Mrs. Merkaka le ko fa mai tu le pa. Fesili atu pai. O le usauni ia le ngali fo le su ia o le su ele malo a fe mai ia le usauni le ngali fo le o sa dia su le malo
I le fase lau e kafo ile le na ta ua mai tutuila le ta ua. O le su le tua. Ale u fai me le sa un ye. U sa un ye i ai fo sai a malon to ruali. To le Ia fo. nā diliu, e nā diliu mai te mai tai pale mia, sasa. Ai, e o esu, o la ua ni tangata o le malo, o la ua ni faipuli, se Fai me u. whavalea, Ale fai a me. watau whavalea. Le fai me u man fai itu le epa. Fai me man fai itu le epa e ma fai e tangata lau tele na fai se sufa sanga le malo. Ni ala usaha ngele suar ka malo. Le fam tala mai. A whao so tua fio so ma fio so ia. Ya. Ia a whaila e o e su le whainga malo. Ia e anga isa mo e whaela mata upu. Eu e fai le la su. Eu api o le vesi mai le la topo. Ile la su ma vui. Ole dat whanau tu fai mai ele o vui la su ina o e foi. O lena o whanau atu le klipi e le ungali o whapea. O la auli versus Saia or whatever his name is. O le tala le na. Ia o le la pena o whatu le no whanau le interview o le mea mai le o pulo tuana po ma moli o. Ia e panga fo i mo le tautala whaasausili, tautala le mawhauwhau ma le ua lau le taifau o si a fo i tamari ia to le a fo vui. Ea. Iyo o tala ia na la fo na po se tu lo fa fo anga le fionga ia to le fo ia fa pe fo na yo na ainga ma le tu malo. O tala le mawhauwhau mai ia. O le kama i mai le o vui sa we o mai. And I thought, you dare. Yeah. 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 Ele kai la pisi ka por kalami. Mai mawataimi. Mai mawataimi langa o la wo mai ale mentality lea. Pe sa o ale mata upu. E ta mawhai e mimilo whasese. Mai mawata taimi ti ngai futa ta o ta asia mawale ta manuia mawasau fo malolo ina. Ya, ta fa umana tia. Se vangai se simta upu ina ele o. Ne ai. O fo tele mta upu a faisina tuwaita ta roile le anga le. Yeah, I about me to move on in mere current. Okay. Yeah, ole tato renew 28. Le wo utape na ina maya ya le. Tato renew 28 le ina ia ngalwe ina ai for 4 ilo tino i mea tinga tino o le nunu so ona pona ivi e o le ulu tinga pe o foi polo ni foi tinga ta tonu ai e te whaanga le renew 28 e nini e tuai ia tua ia o le angale na tato renew 28 ia a le tato vaile nei ia o tato vaile le asia le vaile te tau mawhaina ina ia ngalue whaale leia mai te tonu o tau tino ia mai se o tato musele at the same time for le renew 28 o le pa o lo tino o tingi lima o tingi vai ia whapea fo i o fōlinga o le tato le vaenga le nei o le skincare le lau tano e whaatu langa atu le whainga le skincare ina ia whaingo fie o le skincare set la le nei tanga i mai le ielo lima o le numela tasi numela lua numela tolu numela whalea o vaenga ia o le fasimoli numela tasi lea o le fasimoli lea iai fine granites ni i peinione oni le exfoliate ai o fōlinga ia ona umalola ia whaanga lola lea i le tona lea e tone up ai e umana tone up e te whaalongo atu wa taito fōlinga a wala mole mole ia whaanga lola le renew 28 ina ia kilia umaya o pores muli muli ai loa whaanga le oio lea ina ia whaamafola i mea manumi o loutu o ufofonga. Ia, salangi lola ia i lau cream muli lea la e moisturize ai o ufofonga.
Fe pisa ke wa ka wa dia. It's a replacement of te whaonganga twice a week. Ako, mana ia. Yeah, o le si tātou vaenga lea. O le tātou vaila le nei. This is our performance. O le vaenga le nei. Ina ia whaalelei ai. Yeah. Yeah, o le energy lea. Tua fo le tātou vaile nei o le cell performance variety. O le vaile nei. Pea whapea o e te lela vāngo fie. Ia e whai asina au ta mai whangu vaila I titi. Ta tala I e te tonu le pepa le alulu. Ia ato, ia umana e inwinga le whangu within 1 hour. Ia o mea le mawale wha malosi o tino. This is for the mind. Or this is for the mood. Mo ila tau ia le mawata inga mai whangange like bipolar. La vanga ia te ia wa mai te itango fie o la sudden snap. Beila a inu le mai lea o inga calm down nei la tau ia e o le fuanga fo ila o le whangu vai e tasi. Na sa sa ale ia I te tono le lulu ia umana e inwinga I le tu la e tasi. Ia o le lan mumu, this is for the mind. This is especially mo ila tau wa matanga ngalo mea. Na wanga ia maua le Alzheimer's for dementia. E inu waila o ina e tau whaola le iei musele le mafua le dementia. Ia o le wanga muli lea o le radiance. O I e whaonga mo ila tau to ulu le laulu. Mo ila tau le anga tingi lima. Wa iei stanga te wawa I atua. Wa ese lango a tingi lima ma tingi vai. Ia o le angale ia I o le afo le radiance lea. Ia o tulanga I o vai o tātou asia mo le whaale leia tili ai o tino ia e mai se pa o te tulou whawhanga anga sa moa. O le redox ai from inside. Yes. Yeah. The redox, it works both internally and externally. Yeah. That's the redox. Mana ia o le fisi menisi e fia le tau reseta a kua nganga whaali mangi ese mai I baina lulu kongole. O le seti a toa le nā e tolu se lau 5 tā la. Ia e tau ngofia ia mata. Yeah. Ia Amerika ia le tau reseta a kua nganga. Ia si akili kera ko le ale. Yeah. Mana ia le e si vaenga ta asia mo. Ia bo tulanga na whamanuianga mo I lātou pe a member. E pa ua ila le tau le seki le ia e pea lua se lau walu tasi ia. Me te wase ia e pa u. Pa u pe whaila le vai lea manatua o le a e member. A oka la lau supply I vai masina taitasi. E lua se lau tolus fulu walu tā la 5 susene le tau o lau pusa. Le la ko lau subscription le kili vātua le asia. E awha pe e te le member. Ia e tolu se lau tā la 5 susene I le pusa vai pe a whātau. A e member o lau discount le nā. Manatua foi la a e member. E te member a vatu lau pusa vai. Tu se e a mai ele asia le tupe e ki li vatu lau pusa vai. And behind the scene, e reserve ele asia I ele redox loyalty points. O points la I e whaputu e oi. E maua loa tau you can koe whatau e oi le pusa vai fua. Tu sa paua lau tupe tongi, na o le sfuto tā la e watu ai le shipment a o le tau o le pusa vai e te le tongina. Yeah, and also the membership le seti le o vai whaaria tua nei. A e member e lava o point, e te le tongia na o lau whātā la e le watu ai le kili o le seki lea, e maua fua e oe whaanga ia o points o lau membership. Ia, mana ia tupai. Ia, mana tua tātou nei Amerika, ia pei o New Zealand le whamatala me tupai currency, I le lātou fo I currency New Zealand, mo I tātou nei Amerika. O leo na si le tau le vai, sapo le lua enu tau sanga po, tau sanga taruna tupai.
Na si tanga muli ale na si nei la so mo uni to sanga nei. o to sanga nei ia na fa Ia. pe o to sanga nei le si es futa la mo tatu ni America le na se lau no se furu le se lau se furu le tau 170 mo i tato uma pe a manga ola e te a pa i pio le tara me tu pai ia e mo ai lau $30 discount mo lau o lau mo tato uma la nei ia pe lau le si mele na mai mo au extra pusa vai foi o add out points mo ai ia e tam faia e longo atu o tau i loa iai au tupu sa vai a la fatu la e le tele tu tutongia e paure me mo mi e lau card e tutongia le shipping na le shipping ale me tutongia e mato ia e le tutongia pe a papeo wai lava au points e mawai i au lau pusa vai fua so pauala me mo mi mai a ma utupai o lau card e kokongia e oil shipping ele tutongia ma todo shipping kokongia oil shipping as usual ia ne fole le batuela ship la shipment ia ma lau tax ia pio nei pio le lava lo tu mau tu pa i matu nei tau tua ia o lo ia Ia o tawale since wa fale si tanga ia la so mo uni fina niko o le fsiri mai o fe no foi o e fina o matu nei America ia e se lau fit se furu le tau o le pusa vai ato that's your shipment and that's your supply 1 month supply for one person only nang o isi tangata e oka mai le la pusa vai tupai e tasi pusa vai oka ai no to lua mela na linga e lua e vai aso mea na on fe mele Ia ole mea tonu ala na tula e pa le wa yele tatou product fo ia le ta o le essential bundle o le essential bundle la o le pusa e ono fanu vai mau jaus la po ai lua i te tono le essential bundle ona la tulanga le sa ia ni whaitionga nisi whapea e me le ato se lua vai aso ai umal pusa vai a le na whai rasu e suenga i loa i whai e to lua to tolu la to o le feinu le pusa le tasi le la ia le promotion na le wa whai le essential pack e tolu se lau lima la ia matau nei New Zealand ai e mawaila wono fangu la lea o lea whai ongo ia whangwai ia malau jau la le mawai tutonu o tulanga na mai sela a inga ie to lua to tolu per tamama tina pisesi o whanau e mai e la to te ingia le la ie tulanga na e malesi tulanga tula epa e ine i te o whase ina inisi a whape o le te member a te walu laps lau subscription ia e manatua la e laps lo lau subscription wow points ia sa iai e to e whafo i umai le asia e lusi ia wa iai nisi over tai whase lau non tupu points a o le whatamala lava whatamala lava pela na wa whase a mai nisi whatu mea tonua le na whale tato zoom la sto nai ona o whaalau atua ila i o tau suafa o e alo iai point wa o lau tatonu iai le taimi e o tato whaalawe e o tato whaalawe e ngalo ila ia te oe na tutongi lau subscription laps atua iasa so o atua fia masina ai pe ole me tonu la le nga whaile training a o ia sto nai let you know if you got points use the points straight away e iai au clients e whapea atu pa ele client lefto asui atu la subscription to a find out muri ai e fou de ma clients lea but e lua vai aso e koe vala au me koe whaila o ka member ia na whaaturo la ia lea pe eisia after ai loa e inu umala ua e ala ai no recommending even now e recommend te awha pe ingu uma urua sui le lua subscription le lua pusa o te le recommending a fo le package fo le a papena e tasi le regular pusa le fafang ma le ongo fangu lea wana la tu merkulimi ia leira e te tau ana lua pusa a pape e inu uma o lua fa mole
o tatou ai ai Amerika e recommenda le lua pusa pe inu umata maloa ma le fine i tonu ia ma falolo Tūranga na iai. Ia nau tau nau i lungo telefoni ia lungo le o le afo le le na screen ia ngomelo telefoni ia wala au mai pe a whape iaises me fia malamalama tili ai. Wa pe o le to telefoni ai nisi mamalo le atunu. Mai se lava lo taimile no pisi ai le tapenanga o le whamoimo le tato ainga le fast. Ia e to tele la to na fia malamalama o na ese tangata sa saini ai. A le la wo mai mana mire sosoani. Ia le sa le nei vai aso ma le vai aso le te nei ia tele ntau whamamlama tili ai. Ia whaingofia ia i lato. Ia e whaingofia la vale me ta uu pea maninon whamalamalama. Ina ia whaingofia whai e te oi. Wau te tonu a e malamalama. Your journey sails smoothly. A e le malamalama. Ia e whito, ia ilo mawhauwhau o oi maritulanga pale o masao salo pe tau mate. Ia soso oi male musu. ia ia whaftai tupai o lea ua tanga i tonu mai ai whaiwina o le tātou tua ma au nanga mo le whaafonga ar tātou atnu ia e tas o le vāinga tāua o le health o le health is a wealth pio mina Absolutely. ia sa mo le atnu ue ia mana tu le uma taunu mai le si ui o le ma tara noa tupai se vanai si mea ta asia o pau Nia, ana ka manino umatu te le vaenga. ia Le mau tu mau le asia le amai. It's believe where you belong and how you become. O le nau tainga ia e talitonu ma e awai ia ma ave ai oi. mana ia le nasa mo le mo tatou uma New Zealand ma Australia bala wani le telefoni na tupai nai luma o le orua tasi lua i valua tolu ono o tasi mo tatou uma whaafonga me New Zealand te whaafonga mai telefoni tupai te vala o nei o le orua tasi lua i valua tolu ono o tasi mo tatou nei Amerika, Hawaii, Alaska ia matutuila bala o mai i telefoni 5 tolu fitu o no lua le la tua tununga screen te whafonga mai telefoni mai i le tatu ofisa nei i le 5 tolu fitu o no lua na ua mo tupa i New Zealand o rua tasi lua i valua tolu ono o tasi ia tupa i ia sautala mulimuli ia na mai le mawhato whamai ia au whaua wina tapo kalamele o tue mawhot. Ia, ni whaftai tula epa. Ia Samuel o se tau mawhainga vai atu le nā le nei au auna i le pokalame si uwhangatai au fau. Ia o te tau tonu whamania ino o tau se wholasanga. Ia o le tau mwhai lava ina ia longolongo puia li i le tau mamalu i mea tutupu o mea sa tutupu o mea fo i o le atutupu. Ia e mai se fo i le tūlanga o le tātou Asia. Ia o le tūlanga lea look forward la stona i tula epa. Look forward i le lua pokalame mpari i le stonai. Ia whaasoifua ia. Ia, soifua tupai. Manuia alofatu. Ia, o le nā, nea ua maua fu ni ava no lolo aso le fuifto atu e whai un mapokalame i le vaenga tā ua le molo soifua malo loina. Manatu, ia, le lau tatu peselea. Ia, o nanga i mailola, ia le i vaenga, tue tasia si vaenga sia. Ia ma o to i lori tau whainga o tātou po kalame mo ni e whiawhi si me lau whafonga. Christmas, children laughing, people that
shepherd rides young with the treasure. Hear that snowgrass, see the gates once. There's a sanger big sea, and the brown on the measure you wear. Yeah, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring a ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Yeah, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring a ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Oh, soon it will be Christmas. Si ufonga matanga fie o le li o Isaac Pula. Ia mawhafifianga pese o le Kirisimasi. Ia manatu sa mo le na ua mo se avano le matitoi tano atua i tuso le mapo kala masani. Ai na le paua si mea o te toi fia pa iai ila u pe ona u fai atu le vaenga o la por kala me tau fai u atu e la u tau tua mo e. O le mea o le tapenanga ua te tauna lava te pena o au tafa luma ma au tafa matua. Au te taun te pena lo te tonu. Mai taula nei o le whamanatu mai ia i tātou. E le tala le toi ina na o whaalongolongo i o whapea. Wa lewa na nofo nofo ia fia me i o na au tafa. Lewa na nofo nofo fia me i tausanga tele i o na au tafa. Ai le ilola vai fia me se mea. Tala na to ina no whaalongolongo le lei manino iai. Tele o tua inga le lei to ina no whaalongolongo manino iai. With my own ears and with my own eyes i ona fōringa. Lewa na nofo nofo fia me i ona au tafa. Ai le iloa lava fia me se mea. Whaalafi e fonga whetalai Samuelu i lona ofisa. Whaalafi e fonga whetalai ia tamale o Samuelu i le ofisa o le fonga whetalai. Ia matfili len matano nei. Totongi malanga ale fasilen fewa i nena mai nei mo i New Zealand mo i Australia. O tupe le malo. Tau whauta o tau sa mo i tua inga leanga to ina lea. Lea fo ina tala noa mai malona mo tino al porkalame lava lea le siapolo tele. Na ia tau tino e na fesili ale li fai fesili tau tino. Wa positive onga e sa o le New Zealand. E ta taunta loka ia le minsta mat fong fitalai. Wa tau valea ai le pale menio Samoa. Wa tala no merto ina positive me uma e sa o ia tala whatupu ia o whai. Whaalafi e fong fitalai Samuelu i lona ofisa. Le tau fi uma ia videos ia. Atena leva ona leva na nofo fia me ona utafa. Ai le au lo lava fia me se mea. Ia man vanga mulmuli. Le ana mai e au sosis ia.
ua nofo faamalosi ia na lana leitiole I totonu Australia. E mawhai na lasuina ia le malo I le valu I le whaselau e ka fo ilea. Fauta whele whai le poto, le mele no no foi la tu masu, alo wa no fo whai le ngani, o su. Ai vatu fo le ngani. Ma va lea tu ia, sa te tau ana fetu nai. Io e, ala le men ko le suai. Pe a whai o le mea ngai mwhai ko, la le mea ngai whai sua, a ringa whai ko kule pa, whai mele la o la ka penga langa su. Na o tu atu e lunga I, e a fua I lunga o le mea le o te whai atu ai, ma le story le no le te whamata la so o Samoa, I le tamaititi na luatu, la tura na whale ua mata muli le ai. Ta pena e le ai, tawhatafa whale manu mawhale, ai ta pena e matua o le taule le a, to tonu o le lato whale. A ta pena whapea to tonu o tato, tuila e pa, matai tai o le tato malo. Wa lava le taimi e ta pena I au tafa manu mawhale. Ai sea, pauna le mele mawe o tau, o lea, o le wha I ila ina o tau rawa tangata. Mena alinta pena au tafa. Ai sea, su e o tau lanu. Aia, e tama whai e wha leanga li saitai, wha leanga li sangata, au leale me tu tama whai, wha I ila oe lama oe. Ina ia e toi tū mai, I le whai ngā malo, I le si whai ngā palota. Whai tau atu, ioe, e sere vai o ia toi ngā mawhauwhaunga. Tau te le o ngā lue whaatasi mor se lumanai o Samoa atua. Pauale o le meto te whaia. Ta pena o tōru mawhale, ta pena o tōru taftafa whale. Tau te aunga tae ta pena le loto I whale tutonu. Ana ua ta pena tutonu, o tu I titia le tau whaleanga. Ioe. Ua lava le taimi ta pena ilu mawhale, mata whatafa whale. A ua o le taimi o ta taun ta pena tutonu o lolo toi whale. Na whaingo fie ele na malama le vaai. Ma ngalu lue whaatasi, ina ia, whaiti tia le tau whaleanga. A ia whaise mea, ina ia manuia I Samoa atoa. Ioe, so ia le tau whaleanga. E a fua mai lea, ua lava le whai ila o oe, lava oe ia I whafo. Whai ila tonu. Ioe. Tu u ia lea whainga whapea. O la opolkana me e tamu whai ina ia wha malama mea o lo tūlei mai. Ioe. Wata tauna lava lea whainga. Ioe, tau whaleanga, ma lea. Ia ae o le whanonoanga, e a fua mai lava I lunga ia I la tau o lo o tau ma whaia lo tātou atinu. I la tau e o whai ele ngata o le sa pāle mia. A tasi ale me sa moe le leipia o na wa ai tutoa iai. O lea, o le tūla I mai o fia me, na te le I whaia se tala e tasi e whaaleanga I langa opponent. Ia le tangata o lo la. Mane whainga malo ma le tuangai. Never. Le ala me sanga whapea umi tu le epa. Pe a whapea ele o whaalongo atu le epa o whaaleanga ia. Ioe, pāua le memun mule whai wela o porkalame. Au le I mahea lau, pāua le me o te toe wha manatu atu. I le tatu whainga malo. Se langa o le alava ioe, e bevesi tangata I le meo lea. I le tūlanga o le harmony agreements. Ia ma le teach e lea fo I le ta o le mea. Ioe. Pei o ina lea se I whamore mole lava tama te pāle mia pe a moso o avanoa. Si e whamanino lava le melea o le harmony agreement lea. Po o iai a se a whaina, po o iai a se vaenga o le harmony agreement lea. E a fuai. O na whaawhainga tā I au decision making, ia ma whaasa o loa, ia mea se sea tu le pa ia whaiso o mai ia te oe. E iai se vaenga o le agreement lea. O le harmony agreement lea.
ma le teach le na sainia. Se I whamanino a whamole lau o fionga le tamatai pāle mia. Neanga te tau o na o mātou mālamalama. Ioe. Whapea o le harmony agreement le o lea tau a whaina ai au decision making initiative. Whamanino Samoa. Whamalamalama o tunu. Ioe. Leanga o lo tele pea mea leanga arto ina o lo whaia towards you. Male tatu whainga malo. Ai pe le ai lava, pe le lava e whaata e alunga la tatu tali mai ai. Ai pe ana utam whai atu. Ele leile loto maulalo. Ai nani isasi e le tatu wa ai. Eoe. Nani isasi ai e tatu whai unga. O na wha le tonu e ma mama ilu tatu sa. Eoe. Mena e taua ina pe wha nga ia tu wha pena ia sa au ngani mulimulia. Sa mo ni ngalo ia te oe mo tatu ni California o le vanga ta o le atoa sa mo USA o le afia le la tu fifia night o le vanga ta o le kick off o le ioe o le tausanga lua o lua lima e fia I la so lua sfuma valu e fia I le clubhouse ale golf course I sana ana ia le falu ta o le point after clubhouse e fa tino nai le fa moe ale atoa o Samoa ia USA I le aso lua sfuma valu o le masina nei just before after Christmas just before the New Year night New Year's Eve na so lua sfuma valu o le fa tino nai ia o tatu fa salong muli na no fa pe atuela ia le lo u tai ma lo tai pale mia o lo tai o lo pale mia fa manino masiva nga sia ona pe o le o lo o ngulu ai le atu e mese lava le tatu ainga fa fai ona o tele mai pe le tau fa leanga e tele mai pe ia e pe lava o le talia I le tali ngu le tatu wanga ioe a fai o yeise a fianga o le a foi o le vaenga le o le agreement le harmony agreement ia fai lo mai I lo tatu nu ia fai ngofia ono matu tali atu I o tatu fili ma I lato o lo manu ia tele tau faiva manu ia tele o tau faiva Samoa manu ia tele o tau faiva le tamate palemia ma le mamalu o le palemene ia manu ia foi sai lele ma lato foi tuangai ioe a ngai fa le le tatu atu ioe a ngai o le upu nei e pe address sai o tu le pa ma le tatu malautu vaenga o le tu ngai e ata mai atu ia vai esele longo mali o le upu e fa matala ele upa langi opposition ele fa Samoina I se mo se meo se a foi oppose pero fa Samoina I se vaenga foi po se vaenga te po le pi o le tu esel mana yo le upu e ngai e anga ia tau te ngai le malo meaning tau te vatu manatu fa tupu manatu tau te vatu manatu fa tupu ai manatu ai le tau fa leanga two different things esel me ta o tau fa leanga esel me ta o fa tupu manatu ioe ele o se tau fa leanga le pe ya o tu le pa mo mai titi fo le tamo tele no le se ioe o lo fai mai fa pe na fa lafi le fonga fitalai ia Samuel tonu no ofisa ioe o lo fai mai na tongi ele from your fofonga ia vai tasile me o le ala le tau fa alo tau fa palangi ile e tau fa alo ile me o le ngutu le mouth ioe ai le me no mana o fa uma ia le tele lo temi tele lo temi se ta merci me le fa mo ai ti ta me le me na no ia
O le upu na tarutala na sau noa i aile e aki e pikopo mo sese. I se tasileanga le ua ti liter kako ai chile mea. Anu mana o tai natu. O le tautalanga le aki e pikopo i le tupulanga talavou. Na whapea e whapea ola na upu na whapalangi e tamano whapea Youth of Samoa. Stay connected. Stay connected to who? To God. Ia ola fiso o tai tupulanga i le atua. O le vaenga la o lana ina ua extend lana whamatalanga lea. Ina whapea i le tala ua tele whai tionga. Ua tele whai tionga mwhai mai whapea le taitai o le kalesia. E leo au se katoliko. I'm not Catholic. Pata o te langolangoina le tala na whai e le toina. O lantala. E matua ino pipilo ale atua. I le tangata e alu tam whai e whaaleanga le lotu e le tangata. Whai mai le tala le toina. So se lotu aso se ekalesia. Ola ia ile atua. Ai awala o tupulanga. Tau te o tam whai whaaleanga matusi lima me whaaleanga isi ekalesia. Instead o whapea mai e to asale atua le tangata e whai e talana. Ai o whapea mai matua ino pipilo le atua i le tangata na te whai e talana. Talana ale taitai o le kalesia. For me, o te taliaina. O te taliaina. E le fo sila le tua le. La lo te fai tu le. Le tala whaaloalo tatu e whapalagi e whaaloalo le upo le mouth po le ngutu. Le tala whapalangi e whaaloalo le mouth. Io e. E tuu le mere ia tatu fo le vai. Langa whape tau te tau ta i le whaaloalo. Ai le tutusa mtato me fai. Io e. E le tutusa ma lopa lau vale lele oa. Pe aita e sangata. E le matala mai. A ua tele mea leanga i tutonu o tatou mafaufau. So I rather, au mai le upu le tala, e loa, e ofi ngō fie i tutonu o mafaufau ngō tamaiti. Ai leo le whapea mai, sa ta tauna whaaloalo le upu whaingo le tala, a o whai atu neila, e to asa le atua, pe a whapela o le epikopole o whai manantala. O tau tamaiti, e to asa le atua, pe a le va ai tamaiti, va vefena absorbe tamaiti le upu lea, o le to asa. Moni, o le upu e whainga tā ona, e ofa i tamaiti, e ofa i tatou matatua. A ufa nei o lalo winga le upu to asa, tasi ala utali, o le ita, to tamai. Io e. A upu, e mwhaina whaonga e le to tamai, e mwhaina whaonga le, sema upu, le to asa. But o tamaiti e na tala noa i aile mea. Auani o tatou taking al me fole le, se tau te whaaloalo pe a. Io e. Lare upu e tatou te tala noina iai. O le fe auna au mai e le pātel e le a foi, e le taitai o le kalesia, mōr tupulanga tala bō. O le ale wha moe moe, ia mawhai na tala noa le tupulanga tala bō i le atua, e au noa ma le tau wha leanga fua, isi e kalesia. Which is very nice, very true. But if I whena sink in le mawhau o tamaiti, ia le tala. Lea, o lea. O le matua, ino se ua o le atua. Ia. Ia o tau tamaiti. Pe a au tau o mai e whawholinga, ai tu te mai whai ma whaleanga isi e kalesia. Moa ua ia. I like it. I love it. Ioe. E le mawhaila na whai ei totonu, ioe. O tatu e mai whapea e sa tauna tatu whaaloalo, o le atua le, ioe. Te iloa, e whai tau e le atua o tatu mawhawhau. E ma se mea lilo, a le mamuru le upu le fofonga,
Lai malama le leile atua. I le mafaufau o le e kopo. I le mafuanga na te whai eil tala. Malama leile atua. O lea. Ina ia mawhaina ofi mafaufau o tamiti. Ia. Ia le na. Aua tele ia mautala I lunga o penga te whailangi. Ia. Ma whaaleanga ai ia le tala asi aki e kopo. Moa au. Talia. Tupulanga, talia le tala. Au atu te whaaleanga lotu. E le fia ai le atua tu inga mena. Ioi. Stay with your church. A whapea lava lotu na iei. Stay with that church. And stay connected to God. No winga nā whi au ale apikapo. Ioi. Ina ia tau wha ma sangi ai le tau whaaleanga o lo whai. Ia ma awhi ai sia fo I taitai o le kalesia. I'm not Catholic. I'm not a Catholic. Ele o se tangata katoliko. Ai o te malama I le wawa o malo watua. God knows me very well. In and out. Pele tau tala se tala. Tua vai maninoa o umafaufaunga. I am a sinner. A o le tangata tau mawhai le ola. Tau mawhai. O te oti ai le mele. Ola tau mawhai. Tau mawhaia, ta tā le ola I le mea te tau ona iai. I se vaila, pe te I le whaalongo, ina ua sau le fofonga o lea, fofonga o le taitai o le karasi, o le au ona. Au le ale leanga. Ian tō whawhile, au mai whapi o le, tala nu, a le lau whai atu le tala saoa. A so la titi, a o ina ote le uta maa malu tina, maa tuan uola mai ai. A ote le to ina matuan mena. Te vai oto. Vai oto I tamaiti o le nunei. Upura I o le ote. E lem whain ko ka ko me le po. Se vai ka miki o lele ainga. Pi whapena. Po lea. That was then. Ko ke pupula ke keo ko whila le po. Lea oa upu le ote. Ai vai ele o whaina le o matua. Ele o whaina I lo tangata. Ai paule mea o lo misi alofa. O lo misi alofa mai ma ue pena o ta vai atu to no fo mai. Le ngalu e ngatele le o tele fape o puia. Vai. O ko wanga mau ko winga ia. Ingo pipilo le ngu lele ia uko. Ele anga le ote. Ele anga. Faini a mio e alo lo fai le nu ule ia te utou. Faini a mio e alo e lo fangi e oto. Nga ole ingo se o tangata i uko. Oke, oke. Mo ia alo tala. O te le fia mamai se tala. E la o mai nei la whapea mai e whapea tau wheo la mai tu te le whalongo I mea whapea. Ia. Le na a ole a. Ole o te ina ia mawhai. Ana whapea mai nei la ia lo tamamu tina nata. E matua to asale no nei ia to a mio mo to wanga. E mkua ko ka mai. E le sink in ngo fia ia te unatala. Ai o le fai mai mkua ingo pi. Ta sia lo whanongo sole. E sa o le tala le fai mai. Le ai ma sesi e tupu se alofa ia ta mio I fai. I ole na. Ea. E ua tatu te fia atua. E ese ale level o e mau. Tau te fiu o le ale, ma mao le meo o Iesa I linga tuspaia, ma lo wola la talata I le atua. Tau te le pai le me tau, na tura o le atua, e mama, e sina, e pa e ma. O tato, e pisi le ola. E ola I se o langa pisi tato. Ia e. Po fefo li me ngata I tato whaalo. I lo loto. E ite le sangata. Na o mea leanga te le tau tala mai. E whaali o fōringa whaaloalo. But inside, that's the reality of our lives, of you, myself, as a human. Nempinga ko ese ai. Ai au ana tatu te o mai tatu fia tu ese ai. Ole na. Mea nana toi o ia Yesu I tu la fono se fulu. Ese ai. E ngata mose le whatau nuu I le sangata a o ia.
fai le mafaufau. Le ale wingo tala. E whaatino le mafaufau le angasala. E le tuli na e pa i le sangata e te whasio tangata. O lo wita i le sangata mwha mai raka wa e whasioti le nga tangata. Ilea, e ola wha le nganga. Once e ti ngai le sangata i ate oi, meaning wa e whasioti le nga tangata. Not really o lo whasioti oi, kill somebody. But wa e whasioti, sili atu le oki o le nganga o le tangata. O lo te tiro lai e. O le taimia e te whai, e te mana oi i le mea le sangata, e te mana oi le taavale, te mana oi, wai e se le whainta. Mea nei le mawhai i sangata soifua, na ia keepinga. Le 10 Commandments. Nobody. O e se fia tu sa challenge o le melea. E o i whai whi au o pākel o koe inga o sea, nobody. E sea, langa wa upgrade te Yesu tu la whono a mose. Upgrade te lea, whaana mawhauwhau. E te anga sala i le mawhauwhau. E o wantirai. He aua tatu te fia hami o tonu tatu le, nobody. Ia i loa le tangata lona soifua tau mawhai. Ia i loa tangata lona ola tau mawhai. E simple se. Tau te whioti le ola tau mawhai. Ia, na, whauma whapenala o porkalame le neso. Na o fionga tamatai palemia. Sui palemia. Mane mamalu ar kāpeneta. Whongwhitalai mara sui whongwhitalai. Na o fionga te teifono. Le mamalu fui o le nātala, lau sunga i le. I le tuile epa. Ma lau vaenga a ngai whaalilei ta tō malo. Whai whaalilei. He aua te tau whaaleanga. Manuia tele u whaiva Samoa. Tatu tue wheloa i, if not tomorrow. Tatu wheloa i la stofi. Tatu wheloa i la stofi. Ona e yaila u tuatua no atai au. Yaila u appointment tai au. Ia ele tarafia ngai moa u tai au tatu wheloa i la stofi. Ia mori te nei. Manuia tele o Samoa. O loto o masani. Tula epa whaftai li o sua. Soifua ma ia manuia.
Goodbye, my feleni, ole a o te a. Folau le vasa, le ali e pule I meleke, ne ingalo mai Samoa, siuta ele. Ai mana tua mai pea leau pasese. Oh, I'll never will forget you. Samoa ene ingaloa tu. Oh, I'll never will forget you. Samoa ene ingaloa tu. Fonga mai Samoa, sei fai atu o fatu sai e ole susana e so Whatever upele oi Samoa. Oh, I'll never will forget you. Samoa ene ingaloa tu. Oh, I'll never will forget you. Samoa ene ingaloa tu. Samoa ene ingaloa tu.